Tatu talo. Le tua mamanai. E fou lava lau fio il nei taiao. Ma e fou lava lau fio I me uma. Wa nei taiao fou, ma le nei aso fou le li e. O le whafouina fou lea o mātou tangata tuai. Wa o mātou te tonu le li e te fia fio e mea whafouina. Ma mea manuia le li e. Le nganga nā lau Parliamentary nei tai fou lo mātou tua. O mātou wheloai fia I le maota nei. O wala mātou ngā lunga whai mo mātou wala wina le tua. Whaftai lau pule whasoifua mlo wanga le lei whasoa. Tai mai pēa le soifua o tai o lau tunu. O mātou toi wheloai e whatino le mātou ngā luenga. Whaftai mo me uma. Ta po inga si o mātou tunu, mai lawe mau te tele se o lava I se o pito I titi, o la lātou te talo, ma la lātou ta po inga, e manuia ai whaivau te tai le li e, mātou te talo, te mai, ia fio meia, I nei aso whono, lau Palemene. O a uma mta upu la mātou talanoina, mātou te talo, ia e ai aina pēa, o mātou loto ma whamai moe, nei a whaia mātou whainga whiwhilinga, ma mātou whaiunga, I le ngango lau fio lo mātou te mai. Ei ufo nei aso whono. I manuia mai ata oe. Whamanuia lo watino ulan tāpo inga. Ia, mai lava. I maunga te tele se o pito I titi. Tāpo inga lau whaita talo, sārevi. Ia, mai se lo watino atoa le ngato Samoa o tino mamao. Ia, whamanuia lau fio le lātou tāpo inga nei aso. O mātou se mo mātou whale tonu le li ie. Whapale maia, mai whamangalo lau Palemene. Ala lava Yesu ke risoro mātou li imono mātou whaola. Amen. O te whasisila atu, ua toi amtele ne te manga al whono ao whaitu la whono. Ia foi pēa I le inga man whamanu le tua I nei tai au, lo nā lofa, mo lo nā ngalelei. Whai ei o nā mleifua mai le langi mama, man manuia pa ia o le Palemene. E fio lau whionga le te tai o le malo, lau whionga I te mai tai Palemia, fio lau whionga le sui Palemia, a fio pa ia I Ministerial kabineta. Pa pia foi fionga I Ministerial lango. Fio lau fionga le sui te tai le tua ngai man mamalu o sui fono le Palemene. O te ofo lofa ma whata lofa atu le nei tai au I le sui fua manuia ma lo o tau langi mama. Whata lofa atu foi whaarulunga mtanga luenga, whaala tonga tu maoti o le tatou malo, ua whata si mai mo tatou tau manga le nei tai au, ma lo sui fua manuia. Iei foi le manatu lo manuia so tātua tunu I ona tawhai fia. I lau whionga le au malu le malo ma lau masiofo, lau whionga le sui to fia ma lau whaletua, whamsin sili ma le mamalu le whamsinonga. Whaalulungo ka le sia kia siano uma le tunu, ma le whai ngaruanga to tofi o le tala lei, e whatalo whātu lau Palemene le nei tai au, I lo o tōsoi fua manuia ma le langi e mama. Le ar whaivon maota le nei tai au, ia iai le anga le lei o le ri. Manuia le sunga whono al tātou mauta, manuia le tāpoi mai al tātou tunu. Ngā ruenga o le aso tau malo. Pai to ino tu la whono tau whaofi. Mua, tu la whono tau whaofi o tau taunga o tu la whono o pulenga o taulanga, lua, ilona whai taunga mua. O tapalo whionga le Ministerial ngā ruenga, whilaua inga, ma tina SS, ona po olo fiti whowai. Lau whionga le
whangwhitalai manato le ua mai aona e tuto le ta mute vau tua oi e le tātou mawhitanga ma le tātou aluenga le nei aso au tātou mori mawina e lona mātanga o fie ma lona malu nei tai au tai mai elo tu suifua ia moso mātou wola foi ia ma ole foi ua tātou to e poto mori fu Tiafau tasi e whauawina o le tātou ngā luenga le nei aso whatalo whatu lau whionga e le nei tai au whatalo whatu fo i le whionga i le teitai o le malo ia o le whionga le sui Palemene ia la inga kabineta whapea fo i ona whatalo whatu nai tu o le malu i lau whionga le sui teitai ia o sui sinia fo i o le maota ia malu lau tele o sui usfono le Palemene ia whapena fo i ono whatalo whatu e le paia maulunga se tātou atunu'u e so se tafol nei la langi ia ila o tō tāpua inga ia awale alo whaiva o tātou Palemene e i ona tiu te mwhaiva e lo whionga le whongwhitalai o tūla iatu ma le whaaloalo ne whaatu le lafo ina ia whaitauina nei le tūla whono tau whaofi o tau teunga o tūla whono o le pūlenga o taulanga lua afe lua sulua i lona whaitaunga mua. Whalua e le sui Palemene ma le whionga le Ministerial Businessi ma la manuia ma leipa. Siri po la whaitauina nei tūla whono tau whaofi tau teunga o tūla whono le pūlenga o taulanga lua i lona whaitaunga mua o e whinangalo e sa unomari i oe. Au ese le ai ua manu malo le i oe. Os tula fono e teu nai le tula fono le pulenga o taulanga afi se lau i valu le tula fono o tu. Taruai wo tauri maina le tuswa maunia le tulanga whana tinati ua mai an sainia le teitai o le mauta le nei tula fono tau whaofi o lea asa ngai a turua le fono ao mo le whaitaunga whaalua ma whaanga solo i lava sa ia whaitauina whaatoru. Tula fono tau whaofi o teu teunga o tula fono pulenga o taulanga lua whaitaunga whaalua. Tule me lau whionga le Ministerial ngā ruenga, whlawa inga matina eses. Lau whionga le whongwhitalai o te whaatu le lafo, ina ia whaitauina nei le tū lafono tau whaofi o tau teunga, tū lafono o pūlenga o taulanga lua afe, lo sulua, i lona whaitaunga whaalua, mai o te whia tau tala whaamalamala e. Whaalua, lua le whionga sui Palemene, whapea le Ministerial Businessi ala manuia malepa. Tula mai lau whionga le Ministerial ngā ruenga, whlawa inga matina ese mo lau saunoanga whaamalamala. Lau whionga le whongwhitalai whaafitai mō le awanoa e tau toe a whaalau tele inai le whaamalamala ino nei tū lafono. Au le voi tū lafono se tū lafono lai titi ma malamalama lei. Ia ma ua manino fo iai ia lau whionga mani mauta nei i le tātou whasoa i le aso sa tātou a soa lau pule ai ma whai el tō wha ma le uta i le asonga fua le tātou proceedings. Ai na o si vaenga lava lea lau whionga le whongwhitalai whapupu atu se mātou tala. O le tūlanga fia ma o le mamalo le atunuu ina ia ma nino ma malama lama le lei. Ai mai se lava ia le whewa inga le vā o murifanua ma salolonga ia ma nino ia le tūlanga. Pei ona toi whaata o toi le tūlafono le nei. Lau whionga le whongwhitalai ma le malu mauta o le teimi nei. Lua wafu o pōlea nei le tātou company va a Samoa po le Samoa Shipping Corporation. Ai tolu wafu o loo i lalo le vaenga a le pōlenga o wafu mataulanga ia mai tau mai ia lau a whionga. Ia pe le o ta oto le lei ia le pōlenga i vaia ia tulanga ia ma a tātou malo. O le suinga la le nei lau a whionga le whongwhitalai safa ia i le lua fesful wha. Ia o nā ngai mai lava lea
o le puleaina o nei mea lava o wafu. Ia ma ua iai le tautonunga o tātou whainga malo. E ao matatau o na toe whaafoi lava. Ia tulanga ia i lalo matawhai oi. E tusai matu la fono, tusai matu la fono o tātou lava tunu. Ia ai maise tu la fono whaavao malo. Ina ia manino ma malama uma ia tulanga whapena. O le sirfia i la wafionga ma le malon maota. Ia le fisuia inga lea sa whai al tausanga lua afes hulfa. Ia ona ua malo a fo ngasi o tātou a pulenga lea o wafu mataulanga. Le la sa toe a whai e fisuia inga nei. Ina ia fisosoani ile ai tu o tātou malo, e po le ai tu tino o tātou malo ona sayaisi whale tonu. I le nei la taimi le tiro tātou malo, ia o le ua tula i mai ua manuia le ngasi. Ma o le ato e tu watu loa na ia matawhai oi, i le tau aveina o mea lava le nei o wafu. Ia, e le ngata nala ua whionga le whongfitalai. O mea nei tau wafu, e lima teita ina i lalo tula fono whaavao malo. Awhai nei o le a ngai mai ia se vaa i tutonu. E mua lava fisiringia. E se company vaa le lato vaa ia ngai mai. Po ua iai nisi anga vaa lei. Ai mai se foi la. Po o savalia ia tu la fono whaavao malo. Tau sila nafi ia lau whionga whongaftalai ua tō mori mawina nafi le anga i mai. Sa i tato meritele la valea sa sa le wafu mta autu. Ia, whaasolo atu aila ia o taeao le simeri, o le vai aso fo ile le simeri. Ia i mafuanga na, au asia ki mua mai lava e company va. Po wata oto le le whainga o tu la fonua le atunu, uma le atunu. Lea lai ai le tūlanga lea, ma o le atili ai, o na anga i mai va te tele ia lau pasese i tātou watunu. O na leo wato e ta oto le lei ia fuafuanga tātou malo e tawala ma lima taita ina i tūla fono whaavao malo. Ia, o le tūlanga la le nā waiei le tātou fuafuanga nei o te iroa foi. Ia o lea na miasi au whaamamanga i laso ngā fua tātou presiti. Ia o te tonu lava o le aifoni fisiri. Ai aine fisiri. Ia, o te loa i foi ia resui matua lava lan tō wha. Ia marona ta mai pe a wha peto e fisiri. Ma te whaaloala. Pamalo, whaftai sa unua e lau whionga ni minsta. Nea fu manino ma mlama lau sa unua ngā whatau tu la fonto whaofi. Ia, le foi sa tātou iei umal tātou maftanga i le asong fua. Ia, le foi sa au li foi sa unua ngā lau whionga tuso netu la fono. Ia, ue e manatu. Ia, o le avanoa nei o tātou mauta. O ai e fitu la e fia sa unua. O whionga whong fitalai. Ia, leo mai tau atu lau tula e mai lau whionga le. Tui te tai. Manatu le au tumua ia ni tai au fau. E o wholo whātu i lau whionga, whātalu whātu le. Lau whionga whong fitalai. Ia wa pe fo i le whionga i le. Tai o le malo le whionga i Palemene me kāpeneta ia. Whionga i Ministerial nai tu o le malu. Ia wa pe fo ia. Whionga i sui malu nei tu o le mauta. Ia ua whamalo whawhitai o lewa mua i sulaina ia bai o langi nei tai au. Ia ua lawa tātou vātapuia mo tātou mtai siri o langi. Whapenao na whamanuia mai e tātou ngā luenga nei aso. Ia, pai a fwoi la tunu manatu la le toi a whea sa mātou ngana. Le o ta o se alau. Ia le hoi mata watu tātou pepa ngā luenga. Ia whoni ngā maina paule o tātou ngā luenga laso nei nā le. Tū la whono tau wha ofi le whionga le Ministerial ia olo. Ia, le a matatu nai tā upu ia e. Hia mau ai se whamino ngā ada.
mai lau fionga e. Tu sai mani hoi tula fono taua. Pe iau na maua lau saunonga wha malama. Ia wafu ia sale longa ma le wafu lea I mulifanua. Ia sai lalo lava le pulenga wafu. Ia po tau sanga lua fe malfale sa fa se e loa I lalo le. Fa la po putonga le, fa la putonga wa po Samoa Shipping Corporation. Ia no le tau fa tu langa ina ma tau fa senga inga. O mo se leni. Ia walawa le nganga mawalunga sa na vai tau ia fa le lei ia wafu manofoanga. Ia fa pe foi la au nanga, la fa ngaluanga. Ia le la wa alu ia le foi la wa toe. Pe na sa no ta oto se tu langa le lei. Ia le foi la wa toe ia ifsu ia inga pe on tu lai. Mai ia o nga ia masani. Tu na ia le taimi. Wala me tan fa ngai. Me siliona le lei. Ia me se lava ia au nanga fa pe nei mo le tautua ina le mamalo la tunu. Mo dia toe le fa tai. O I le vaenga. Ia pe na sa no lo fionga. Ona se to inga wafu fa vao malo. Ia ma wafu la ia tonu ai la tunu. Mo international ports, ia mo domestic ports. O wafu la ia le wafu imtautu. Ia pe ona sa no ia tele lava ia pe le wafa va malo le tatou. Ia tele lava ia mo meu feangainga fa va malo. Ono ia I foi ia le fanga yo ina ma le fanga ina wafu ia. Ina ia talia le lei ma family ina. Ia la tou po company tele po isia tunu e va lo fia malanga mai Samoa. Me sala da to va la lo. Lo mai ia le lo tau mafa me sa lo tau mafa mo lo fa fale. Tono la tunu. Ia o le la wa mata watu. Ia tono le nganga foi le lo o lo tawanga iai ia se manatu wala wa fionga ina ia si tia tulanga wafu ia mulfanua masale longa se tulanga mawalunga pe o le wafu ia pia e se taimi o lumana ia fa o tulanga lea e vea ma wafu fa va o malo e au ngā fo inisi tu a inga va ia o mele le uma mena po ni va fa no fa ngota po ni mo va fa ila ho ia pe feo ai nei ia o meu mana mo wai tupe la tu so ani tatu te mau ai ia pe a mise nei vai te mi ro panga tia le tu langa te mau ai lo iai a mise la vai me tau seleni la e ma fu ai se tiro tu le vanga le e mo ni to ila le fa tai pa fa tu langa le o lo anga ai se ma fu faunga ale mtanga renga mat pulenga ao fisu ya inga fo I fapea e masani on tula I mai ai ia le vaia e se ino tang twenga renga wa le me masani tupu atu fa tasi loa ni company se 2.5 se lua ona winga la I tulanga tula I mai o to lo to tanga tai fa tino nga lo nga tasi na mo ele lo tulanga na o to tele la fa ngaluanga ai fa ftai lo fionga o le wa mai fa tu la fonoina e le se au vaia o na winga o se tala leo le fo le mo la fa ngaluanga se tala leo mo li fo le la tu fa fon mai o le se au vaia o na winga o le atu mau pe ao be ma se ni me fa pe ia e masani an tula I mai ia tulanga fa pena o mea la na e masani o na ia ila lo mo fainga fa vai al pulenga company ia por pulenga ia leo vai atula wa mai fa tula fono ia le mesili o le na leo e the security of employment mo la to lo ngalo lu e terminate o le ale se au vai o le tulanga le pe o na sa no la wa fionga mau mai le tula fono tau fa ofi tu mau ia ai talaf tu mau pe on tu tongi le pu ele ala po tonga ai talaf ala fa se atu ia metotino po aseta ile pulenga
o lona winga te whaase atu le wafu. O le fisiri lai la wafionga i le Ministerial. Wa o tūlanga whapea, masani. O mo meo i tā lafu e wha mau i nunga whanua ma meo aseta. Peo e wha whea lana wha tūlai mai ni tūlanga lea. O le wha se o aseta pūlenga. A o lai wha mau wai a i tā lafu i e tongi i ele, wha rapo tonga. A wa o tūlanga masani na. A wa whai anu no mai a tupe ma whai a i tā lafu. Ia ona whaatino la ia malestala me i o mo kesi, nuno whanua. Ia pe fōringa mai la le la whaasei, o ia aseta i mo kesi. Ai tongi atu i ai tālafu. Ale tūlanga fo e masani ai. Ele mwhai ona whaamatu atu aseta. Ai le ia vesea mo kesi. Le lai mafu ai fisiri, na hoi vaenga. E se whamani nonga la wa fionga. Ile tūlanga le tongi ai tālafu i le whalapo tonga. Ai whaasei aseta i o. A le mau ai lunga ia mo kesi o i tālafu nei. O le taupun mude e fia pa ia i le tautalanga. O le tātou tūlafono au tū, iei pepa ia whaamamalama na o mai e lawa fionga ma le mtanga anuenga. O lo o mai i tono tūlafono au tū. Le whaamtalanga tūlafono o le whanua le iei le wafu. Le legal description o le whanua. Lai tono tūlafono au tū. A le tūlafono to teu lo wa mai. O le ana o se whaupunga wha mai o le a whaamatu watu la sekta. E le o mai ala i le whaamtalanga o le whanua. Pe o tūlanga masani ina ia manino. Po le a le whanua a te leo le whanua o tono tūlafono teu. A dai ta oto i tono tūlafono au tū. O le vanga lea e fia Sa o mai ai ia saililinga. Ma whiutanga ia i foi, ma taltano ai ia vaenga ia lua pulenga wafum taulanga. Ia whapena foi ia pulenga o tātou waa. E te fia e wha silsila atu. Toi ave uma wafuanga i lalo le spa. E le ai mase ai tā lafu. O iai al tātou company wa. E lei fo i se ai tā lafu o wha mau se aseta ia wa toi avatu o le tātou a pulenga wafum taulanga. O le wha malmangala na i le tulanga lea pea no whai atu. Sa o mai ai sa ili ngai vaenga ia pe whawhea o na whai le suia inga lea. Ina ua manino la tulanga wa le ai mani ai tā lafu. Ia ona whapena fo i lea ona whase e na aseta. Tei pe foi o le mea sa whaatino i le luafisurono sa tūlanga i mo aseta na avi ia o mea foi ia o mea o malawa tātou malo e i whaase e o toi whaase mai. I le tūlanga o whanua ia e whapena fo. Mai o loo ia i lava ia le whaatarano i no whanua nei. Ia atono i se taimi o na whamanino atu le i lumol tātou Palemene. O le sivaenga lea na saunoa iai ia le whionga fo i le taitai le tuangai. I le tūlanga lea o fisuia inga. Ina ua taunu mai tātou whai ngā malo nei. Sa tiru toto alawa tātou whai ngā malo. I le tau fia lea o le whai ngā lea. A whape o wha le tonu lea pito, ua wha se e les pito, pe wha se e les pito. O se sila tatou whai ngā malo, sa ili tonu, o le ali wha fita auri, o na whai le i o le fofo. Le ala ua i e le fofo, le teimin nei. Nanga i le ma whainga fofo, le teimin ngā. E mana tua fo ila o whionga le whangawhitala, i malo le maota. O whainga wha vae ma whainga i a so se whainga malo, i tu ai ngā corporation po pisinisi fo ia. E rei lava se whainga e whai e tūla i mei se whaale tonu. A o le whaale tonu, o le whaataunu inga, o le whaatinonga o le ngā ruenga. Ia a tonu la ngā whaale tonu nā taimi. A o le taimi renei, ia o te mori mawatu le ngā rulu e fo ia
a fionga I whaururunga mtanga o pulenga I e lua. E rau malalosi. Wa lua le pulenga lato o le ua sao. E al whaatino ino ngā luenga wa al meana o le tula I mai. E le leia tātou fuafuanga. Ai a whaakingo rau whaalikong. Ia, e momoleila o whaaftaitele I whaururunga fo I o pulenga taitasi ia. Ia o le ua tula I mai whaamalulua tula u whionga I le Ministerial o le MPE. Sa e fisiringia le tūlanga le tātou set dividend. Ia, ko kiki au o mai le si whaavanga lau ako. Ia, ko kiki o mai ia le whaamanuianga I lau whionga. Ia, o saolele lau whionga I le te le tuangai. E le tūlanga le o tūlafono ma le whainga ma le o tātou international airports. Ai wafu. O le ua I le fuafuanga le tātou malo e le tūlanga. O le tausaili fo I lea po o whelea le awhaatua I se sia tātou international port. Ia e peka pai tātou wafu e tasi le iai. Ina nei toi tūla I mai ia ni whawhita au. Ia alai iei le avanoa. Ia pei o le... Ia. Whamaunia lau whionga tātou tangata whainga ruenga I le isi o AVCA. Mai lea whainga fau. Transfer atoa lava tangata whainga ruenga. Ngā lulu I lalo le spulenga. Ia, e le isi me o whale tonuai. Ia le lato o nanga. Ia malato whaamanuianga foi. E ala ia lato ngā ruenga o lo tautuai. Ma whaalualu. Ia, sei tu lai pia isi mo toi o lau. Ia, rei o se... Pesili le toi mamala mati le tau puale sa no ia ile after ya tu la fionga le Ministerial e sa no e mamala mai nem tau pu sa ulanga e toi pawale o la ofisi no le o sa no o le ai msa itala lai msa itala fu toi a deve me tu la fon o ai tala fu ma tūlanga uma. Tū mau pēr I le whala poto. Wala I tā la fueta no me tūla fono le la tongi pēr whala poto. Marau whalua. Ia, whaftai mo le whafsili. O le whaupunga lava ia nā whaale tūla fono. Lawa whangsterai. Se me kia malam la mai. Tāua le whelafrafo inga I lunga le tūla fono. Ana pauan mea. Pe o tal noanga le Ministerial ma le sui taitai. Pe o tātou o le vaenga fo I le au I. Pe o tūlanga na le o tātou o I. Tono lewa maua mai le nganga le tulai mai le. Le whapupu atuia sa utali le e le whionga le sui taitai. O whainga lava I o whainga o tūla fono. E te tau lava o ne ini whaupunga fo I ina ne I ai se me whapena. Wa anda le tu o I tu la fono le ai ni I talafu. Ia ele mawhai fo I o na vea me ia ma tu langa whapena. O le whionga fo sutaita I o le sunga le rilo ia mamala malele whaingo me whape. Ia le a whaina. Ka malo. Tai. Ia. O te loa. Tula ia tua e moni atu whaftai. Moni tali ia e. Kilo hoa la o le tani saoa. E o la ia pe masalo fo io ina ia tala a ele va pe un montuale ia tala ia na ta o le tu la fo ai fa ftai ia o lewa o sa no ngal Ministerial sa bang fai una o so sonet fo le melen fa si le suitai o le vaanga le sufitua le sai ele tu la fo o tu o le o repeal tu la fo no le tatalo ne. Ia, mole sirfia lau whionga sute tai. I le vai. Ia va aftai mo se sani lau whionga. Ia. E au foi de so sonia. Lau whionga. Ia, tu la mai. Talai. Oi. Lau wa tu la mai le sui o fasalangan malim. Ia tu la mai lau whionga. Sui malu fasalangan malim. Ia, mo mole atu le aftai tele lau whionga le fong talai. Mole avanoa le nesu fono. Natu fo ne tai au yo le fo wa sa no le fe un Ministerial na le tula fono e mo mo le tula o fa ftai le tula ngol tula fono mo ne swinga o yai
Ono au te tono le komiti lea. Sa u manatu o te le fia tu la e faisa o mau e wingal matau. A talu ai ono la le ua wharongo aku matoa le tūlanga le pe ai nei tūlanga fui nei fitenga inga o le mafua anga swinga nei. Ai o te tala no e lua festival whalo o whionga le whongwhtale. E le ala manino le mauta. E le ia o le komiti te taimi lea. Ai whai asi o malam lai titi le mafua anga swinga. Ona e le ia le whaafonga fo le mauta o lai whaafonga fo le tapo e mai le atunu. Mafua anga o swinga nei. Mafua ai ran toi whaafo ia. Whaaftai le whionga le minsta fo ia. Misi fo te tai fono le komiti. Ia a whapea fo le pulenga toi whaafo ia tūlanga lava ia tau wafu i le tanga luenga wafu. Ma o te whitala noa ele me mafu anga ina ia manino me uma. Ono le aso lea na mafu aintula i maili melea. O sa unu te usawai. Pe taila o le taimi te malanga i savai i le vaale e taunu umeli va mua le wafu mai. Le sau e usu mai o le ono le tae au. A toi foi le vado. O te mantua la le va au sau. O ina ntula i mai si whaalabrafe. Ile se whaalabrafe tele. Ana tele ala whaina. Ona e mafua mai. I ona e fo ina i whatamala. O le tapena le whaingaluanga. Ina ia manino le vai liu lea. Ai le oni ai talafu mafua. Mai sai wan whale tonu uma ia malanga le tae ona. Pe tasi le vaenga te le na mafua. Tu lai mai whale tonu ma te losa isi taimin tu lai mai whale tonu le tatu sālea. Pe la uile na mafua na e te whina ngalo fu o le minsta fu na taimi lua fe sutfa. Mandei fu i tu o le whainga malo. Nā reina whai le swinga lea. Ai o te whaaftai le whionga le minsta ma le. O le ua toi whaafoi le. Ai pio nei i whitena inga. I le wālawa le wāo mul whanua ma sale longa. Ono leo mai tau atu ia leo solonga le lei matangofia ia ngā solonga fo i o tanga ruenga ia lua le shipping ma le tanga ruenga le port. O mea tau wafu. Ai pe tasi na le mafu anga tonu na leo tu la e toi ma le whaaloalo. E leo se tūlanga voi lea na mafua ono whaafua se ia na whaifsua inga le whainga malo le teipi na. Ai ono tūlanga o tūla mai i le au whainga ruenga. Lea na e nei whatamala laiti e lau whionga. A leo a mo le lau whaafutai i le whionga fo i le tai o wafu ma whapea voi leo lo pūlea i amtanga ruenga shipping corporation ma le minsta ma leo a mai tau atu. Ia leo atu e whaafo ia tūlanga o wafu i le matanga. Nua ngambalo whaalo lava lau whionga fo fitalai. Alo, whaftai. Ia, tule mai lau, te mutapunu. Tui vai mauana matoru. Whaftai tu lau whionga fo fitalai mo lava noa. O le Presidente of Silinge, whionga ia la wofos, o la Presidente na whai tato debriefing. I le tūlanga leo le toi ave o ave uma aseta le company vae pudanga waf ai ka ki ai ka la le la fa mngi ngom minister fa kai lo pyong olo lo ka mamla ma aman to fo tato o mato pa nga malon to lai ma lo mato vai lo tu lange pa le ton la fa na o le melen ko e onga wa fa nga ke le pudanga waf me ka se lengi. Ai lol fu fanga la ka wa le mo se kaimi a ko ngi se kaimi ko le lei ko fo len me masang le la ko ka ngo mai tanga malo le ko se le la wa lei fa ka ngo le ngo fa fu fanga ko ave me ka sala ya ka sala al ko langa le nga fa fu ya ina wa ma fa kia ke le ale pu le ngo le yon ku le lang ka ko pick up e lol ku pe
leo ka ngomel koa le ko whainga maro. Leo koe solonga lei. Ai whawkai mo le koe whawho e o le mea le sai ei. O le ae le lei uma kampangi e lua. Le kupe le kampangi waa. Le lei po le pulenga wafu. E pel kulanga nga ufisidingi ai le mea le. O le la mangingo mai po tsanganga. E le ngai karap. Nga se kulanga po le whapunga. E ave apapea i ngai karap. O la uka karap. Ia ngi ai karafu al kampangi waa. A oangi ave pungi ai karafu. Po ngai me ange ua po ngai ki ngai sesi wha konga malmaro ma repu relo whionga. E leise me whaia ot kulanga karafea ngai. Inga e mangui o ma wharapunga rua kulanga wafu. E whapeho kampangi waa. A relo mangingo lau saungang. I lau whasidinga usidi e le kako debriefing. I kulanga leo ave o asik. Ako e pe ai kala. Le lau mangingo. Ia whafkai mo le. Saungang mangingo mamala mai po lau sui. Ia malofa. Lawe lau whionga. Ia, alo, taunoa. Ia se tau wasai atu le ia whaftai. Tei na vai asunga malu whaftai ia le whionga e pesta foi mo le te mainga sa. Sa ei le whionga le di whaipule le komitonu lawa le sa mātou iai. Ia o le tulanga na. Ia le whauto e whamanino mai le whionga e. Honorable Pali Sirelo o te Manatua. Ia le tulanga le o aita lafu ia tau tano ne me ane ua whapeo aita lafu o māpurenga. Le o le paulava le tulanga le iai o le fsuia inga mainga wafu ia sa lolonga ma muri whanua le sa i lalo le shipping le wato e au mailai i lalo tato pulenga wafu. O aita lafu tonua la le tanoa tue o aita lafu na i le vale o sa lolonga ma muri whanua. Ia, e ngai le ai ma sa i kalafu ko iai. O ke lako iai o fofoka i kalafu i suru lua su kolu masinga lea. I o lako lua kopena o le ai ma sa i kalafu. Ia, mari whaaro alu. Ia, kai kongo leo mangingo nge meo ai talafu. Ia, tule mai, sui manu sat paitea. Tai lau whionga le, pongfitalai, mo le awanoa. Ia. Ute tule atu male, whaalo au tele. Ile ne tula fono. O nai taua i o tula fono nei, ilo nei sui. Ia, pelo tu malo. Ono mātou anei, mātou mai sewa i o lo whaia le. Whaiva lea o le whamalanga. Tupu na wasi le fia lau whionga le pongfitalai. O le popolenga lava o se manatu. Wa mea ni o suinga, e iai a tau. E iai tau, e whaiai. They are hidden costs. O lo popolenga la, i umae nei mea. A ua iei ni tau e le o ani mai i. Ia pele i loa fo i taimi nei. E ono amo la e i la tau whemalanga. Wa po alawa suinga, at the end of the day, the consumer bears the costs. O la u afsidila i le whionga mista. O iei, manai no mai fo isi uso i na ele o ier shipping. O iei se guarantee le malo o le suinga nei la fai. E le eise a faina o pasese. Fe va mutfandua masale long. Na une is tau ko le o te taimi va pe ia langa le o le mau tu pe le la o tau silu. O le fafsili na. Po ia ini tu langa fa pena. Fa tai jo se a pesta le o fa mal matu ia le tu langa le sa o langa i le Aso Lulu sitting. Langa fa alua no le vea il melea. Langa te vea tu la sona e pe fa tala ulale. Le Ministerial pe le ise me o ai ani me na te manatu ia. Ele feni o manatu.
Ni o mana tuna o. E alanga fai o nga o mea la sa tu tupo mau titilo iai. Le na fia le va le sa o pista na fia le va. Asia o sau le va amana e pipi le waf. Ai se ioso se tamore le shipping ilalo. E no noa mai. Ona wale inisi o le port. O nga e se a fuanga le port safari. E se fuanga le shipping corporation. Na tupu al mena tupu foi safai. Tasi na la mafuanga. Na ofinau e foi au. Tu uma ilalo le pulenga tasi. Ona le ai leo se metu le mai whapena. Ai na tupu mea na. Na tupu. O tulanga fo ia whapea ai. Ono te leo e te alafu le ports malatou. Na la inga tu ilalo le shipping. Ia e esi tulanga whapena sa iai. Sa le maua tupe ele pulanga wafu. Sa tau na maua. E maua maingia la ku dividends. Ole fai unga na mena. O run down ia. Tato wafu ia sa longa mamut whanua. Pei ia na la ngā fo ileo se leo. Pei ele amana ia. Tanga te whewa ili wao sa wai ima. O poru. Ai se sui. I naso. I whale lea tā ua. Se tulou. Ia na iloa lea. Sulanga nao iai. A le shipping. Sa tele la tau tupi. Sa e la tau tupi. Ba fo i mena pala sa la tau. Ia ke malanga i tanga. Lea la na tu unai. Ui for shipping e whai nā teimi. Se tasi nao o mafuanga. O mea e whapeo na whai. Tu nai e malo. Se i toe pick up le. Ia le pulenga wafu i la tu tupe mau. Ia na i le stura. Lea lau tō wafu mai. Ia le ua. Toi whatanu tulanga na. O le tulanga fifi ai. Tulanga fifi ai. Paula mai o mea o te pole ai. Na sui fo e whai ngā malo ia whainga. Ina ia. Le sau nole. Whanga o. I se ngase sa ia. Ia ina matou lo fo ngase na. Lea na whai isuinga. I le pulenga. Fo ila tō e. Wa ia komit whatonu. Ia o na fua mai ale wa o to le lei. Ia la wo o mai taimine. Ia na e ftau ia le o mai a fionga le mista. Ia la wo le lei. Le la o sa o loto ko e suito la fo. Faftai. Isi le wa nga. Ia nga luenga sa mato tam fai. Ai mo le atu la faftai. Pa fai o le ai. Ua sila le nga malo. O se fainga lea. O le a fa le le ati lei. Pa lava na o lau. O lau te talo. I nei te i ua iai ni tau e amo e lau whaingam e lau whemalangai mai sa vai mau poru. Ia, haptalo whionga ole, tūlanga voi le sau no aile whionga e aura peo au i la tōu e atu di pre-sitting o i lea e o mai whesiri so oi. O i a le sa whaia nā mio laso. Tu sa pe ia le pre-sitting, ai sawa i whe mai e langa ele o se pre-sitting ele o se mea alo ia na o ia alo ia ia le pe u fai tio mai pe atu atu mo ino ia o ia le ia ia fisili tu po mai sa uma ia malo falalo alo baftai ia Tau whionga le whongfita lai. mo fa sa no te mi no fo mista si tu lai beno fo mista business mal la mia malai no fo le tino Ia, whaftai lava mo le amanoa. Ai, so soani atu fo ina mata upu tanoina. Ia masalo sa o iei fo le teimi sa tau whai e fsuia i nei tūlanga. O le mea lava e aho ona sila fia foi. Wala na whai suinga na vai tengi. Ona o le lei fo le teita inga na vai tengi. Wa ana whape le lei teita inga na vai tengi. E le se me whai. Al mea utupu. O tele polo ke kia spa wa avatu e wha tino ina na tengi. Leu te iloa le e le slipway le tuai, le wafu le tuai sa toa. Nea fu isa o vai o iei le mele pe se restaurant le pe se vanga le ta fe lunga samia e fai le fala inga na tasitala. Ia me se fu fatino ina marina. O tele ona tulanga tawon fatino iei. O tele fu fautuanga le fionga ia pesta. Wa ia sa fautu ina Parliamentary na vai tengi. Le na la ia na fai nei mau polokeki. Ai si la fia le na vai tengi. Ele se tau ona fai ona ele lava le tupe ale spana na vai tengi. Ia o fatino. Ele fa pela ua to e mai ona ole le. Le to e mai. Ona ua uma ona fai wa ngau.
Ia le la o toe e foi mai si polo ke ki foi la foi ngau le foi tau fai foi tau fa sa ne vai te ai pina na so sa ne te fa pena ni te fa pe le la sa le ya ma to a le to atu to le ai sa le nga ya to a le wo le ya ma to ma fa la lo lo fio mai con tala e te fa ula ve si le fio ele con tala ia va ta so amista ya si fo il tala no le mista o le tala no mal pa inga mo a fatto a fio mai mista ne lua su rono a lua su fa le tala no tu la me fa vita le ma fa na su inga lo fio ngal fo tala ia lewa maua le lua fela fo inga ia atonu le o tato tu la fono le tano ina mo fanua msalong ia tu la mai la fio ngal mista fa o le fa sa La fiona le fong te lai. Oi. Mo sa no. ia mo fa sa ino lo fio ngal mista se tu la mai no E va ftai te le mo la no. E o te le fi fa la lave fo il fa fi na wai. E le lai tu mo le tam fa at fo le tu. Tonga nga. Ana o se fa manat I la fiona ai. E le minsta o sa no ne. Ola e fio mai le fio sa fa pit. Le sa fa pena na li pui tu sai foi. E mo fuanga al malo sa ye le navite. E le nafsi sa ye ola te va tu e fa ngau le ole sa fa pit. Ona ola sa ola me sa fa navite mi wa sa ye. Na fa lo. ia o manatu ia o lewa tau tu se ese de tulanga o tato Lo fiona. Ai o mele te Yeah, o le six ve to- fu la e la tuta. Lo fiona fungsta lai. E fa ftai e ola tala le fi faiet. E foi no fa wi la ve le ftali inga al ministama le tai o le tuangai. O le tato te le tau te lungo le faitaunga lona rua. O tūlanga whenga whawai, ma tūlanga wau. Ale la vai atua, e tala noa, pa mai o ai tālafu. O waa o le mwhaina no noa. O mea foi e details. A o le whenga whawai, le sao noa mai ai, e foi e tala noa atu. Po o whea e nofo ai, le pūlenga o wafu. Whea nofo ai. Whea me pito siri ona le lei ai. Ia, na foi e sao no mai lai tu, na sui o nei ai mafua. Le se o fai atu a mela e. Ua fai le me fai, i le taim. Ai, a tatou tala noa i le tu la fono o le pūlenga o wafu. Ia, na sa no foi le whenga malo. O na tatou fisiri lea. O le ale me fai ai tatou pūlenga, authorities. Ai le mawhai o na au ia ia mata upu mai. E mafua. Ona ele o mawhai o na whaatino e tangata po o le whenga malo. Le wha moe moe o le tūlafono mo le whenga whaawai na whatu wai le pūlenga o wafu. We lack the capacity to do it. Pe o le lava o tangata whenga alwenga, po le lava o whenga whaawai ale malo, o le hara me le tupu. Ia, ona tatou o lola ia le me foi le. Su e po lal me tong fiti ele ma ai ngalo. Le whainga whaawai ma le tūlafono le whawai. Tala no atu ai lau fio. La alu ai foi ia tatou whainga ele nei no foi inga. Ini maisia mea. E tatou te le tala noa. I whainga whaawai le whau ele tatou whainga malo. A tatou mana o i pūlenga. Wafu, walele, tangata Tiafau, o a umaistu ai ngā pūlenga iai. Ia tātou wha mauti noa, e ma whai ona whaatino, ngā luenga ma mta whai oi, a pūlenga na. A whaapea lelelei, ona toi fisiringia le o le whainga whaavai. Awa o le mele ta umai le swinga i le rua festival whaale o toi sui atu nei. Sa iei ala wa inga whapitoa mō tātou wafu ia i mulu whanua ma sa le longa. O lau te tala, awa whionga le whunga talai, si tau si i lunga le tātou mawhau whaunga. I tū la whono e o mai tonu le maut, whaftai.
Ia, tono leo tō whaafonga mai fo ile whaala e au mone. Ia man whaalau tele le fionga e tamatai Palemia. Ia manatu lava. O tātou whaitaunga whaalua le tātou te talanoa i whainga whaavae. E leo ingi ngai mea koso ngā mai me ngai me wapeng. Le tātou talanoa i whainga whaavae. Ina ia mau tūre le tātou tūra whono le tātou talanoa ai. Me le tāua soaswani le tamatai Palemia. Ia mo tātou umalo o fufu mai foi tātou sao noa lava whaalau i tele i whainga whaavae. Ia ai aua lau di lia mai mea dini. Ia lau whiongan minister se tūre mai. Whaftai atu ia whionga i sui mamalu sa sau noa inisi foi o vaenga. Tātou tū la whono e whaalele e tātou tū la whono wa le au ngāne o tātou whilawhila whoinga. Ia e foi le tūlanga fo ia pe sa o tanoa tu e le au tāua. O le momoli atu suia inga ne. E le ngatalai i pūlenga o wafung ma pūlenga o tātou wa. Ai whapena fo i isi tūtino tātou a whainga malo. E le mea lava lea o le whale tonu loa. Ia ua whailoftu na inga ia. A le au le moli atu i le mtaupu nei. O le whai o le oftunga inga lea. Ai sa ili tonu. Po where mafu anga o whale tonu ai. A le whale tonu ai o le mai tauina tātou whainga malo. O le whatinonga o tiute mga ruenga. E le ngata foi la i matanga ruenga tangata whainga ruenga. Whapena foi. Le Minister e vaia ia matulanga komiti whafoi. E lawe vea uma ia onga o decisions e whai. E mafuai na whale tonu se mea. Pe la o le au tāua na o le sa momoli atu foi i le fisuia inga lea. O lona rua. O le whainga o fisuia inga. E tauna muli ta ia tū la whono. Le manino lava le tū la whono. Mtanga ruenga o mtanga ruenga tuma o tel malo. Ai manino tū la whono na. Ai sa whai fo i lunga. O le whai ungar ka penetal na taimi pe sa whai peri whaia. A o le ta tia tū la whono wa uma o na ta oto. E muli ta ia e pōlenga a tātou malo. O le tūlanga lea lau whionga le whongwhitalai e le se awhianga lau whionga o na pōlau tafi i le tūlanga e toe si ta iei ia ni pasese ma awhia le malo lea tunu ue le iei se fuafuanga whapena. Ia o le cost foi la tau lea e sauno e lau whionga e le ai fo i se tūlanga whapena. Mari li e umai tu e lua i le fsuia inga lea e pei o na whai o na i le ngata ua malo rosi whaatasi. A o le ta ia fo i o le tūla whono. I le tūlanga lea na e saunoa ia e sao. O lo whaitio i nā teimi o una fo mai nā i le mea lea o le umal preceding ai tau fiofia ia ui. Teimi nā lau whionga le lau tafi. E le itu ua le vaenga le tono tātou tūla whono tō mau tasi valulima. Dala wai tono tātou tūla whono tō mau. E aloa ia whilawhilawha inga i tono preceding al tātou nei Palemene. E al teimi ngai le i whaise mea sa wala lau talan whai atu. Ia i le tūlanga peona saunoa i lau whionga le tūlanga o leo sare lei. Ki kia sifuru kausanga. O tō mawhau pea. Po le ale mea le awhai i le spa ma le shipping ko. Sifuru kausanga. Au sifuru masinga. Lenga o sau loa sui lo. Ma le whaaloa. Ia, o le Chiri whamambole langa au le sau la unga le tadi le Minister e simta. Ia, ua te loa watu lasi ava no tu atu lau whiong. Ia ma al wha umi fo na le tano a le metas lau whionga le. Sui te tai. Lau whionga le. Ia, ia o tato tūla whono tū mau. O le ia aru whawhaanku la i sui kai. Ia lo kiwsiri a tūla whono tū mau. Tasiwal lima i teu. Aro teu e tu tasiwal lima o kaunte pau pale. O le ala ua se ese ma tūla whono. So i tau mai me tau whasi se tōru mau. Ia le ua se ese ma tūla whono le tala noina. Belea. Ia
Tātua ngai tonu tātua tula fono le tala noina. Ia na whaingofia le tātua ngā ruanga. Se tula mai se tamai tae mai. Lala tau, sifu. Ia. Awhitai mo le awanoa. Tātalo whātu I lawa whionga le. Whonga whetalai. Ia, whapea whalai tua le maota. Ia, Samoa wa poto le netai au whoma le mātango fie. Whawhitai lawa whionga le Minister mo le tulafono mai lango ina I le tulanga o te tele. Ona o le tulanga I te tau, ona I lalo se pulenga I tasi. Ia le vaenga o le wafu. O le tulanga le nā lea lai ona tula ia tue se whaisina manatu. Ia langa fo I whina ngalo o tūta mao o le mauta nei se po o ai lava sa whaia mea le lei. A o ai fo I sa whaia ni mea le lei. Lei o tātou te ngā lue whaatasi. Nia ia whaisa tātou au nanga mo le atunu. So ia le vava ai po ai na whaia lea mea ma lea mea. Whai mai le tusi whaitau aso ale e whakasa tae au le nei. Le manatu o tu tau fitaua. Al manatu o tu o le vai aso atoa le nei. E wheso o tai I malo. Ina ia fi le mu. Ia, nauna tō mua atu whape nao se tala le lau whionga whonga whetalai. Ai, o le tula whono e lango ina au na i leo se tualalo lau whionga le whonga whetalai. Ona mai tau I tūlanga whapea. O le interest o le vaenga le alfa la potutonga. E ona waa. E iei fo I lalo la tau manatu ina ia whaale leia ia wafu. A wafo I la tau e ona mea tō tino nei. Lea I whaonga ina wafu I sale lolonga ma muli whanua. Ona e leo se awa a whapea le la I o mai le tu whatasi lea ia lai ona i tu la fono ni tu whatasi pulenga wafu. E iai fo I lava le nau ta inga o e ona ba. Ina ia le va inga wafu ia. A wai manu fo I la tau. Ia la tau mea tō tino e ui o mea tō tino umale malo. A ua, mai o ia la tau mta whai oi. E whaatino e la tau au nanga I lo tātou atunu. Ona e leo se tu alalo pe a se vaenga tu la fono whaatontonu. Ia se sao pea o le whaalapototonga leo waa. Ina ele whaapea, ina ia whete e nai ai. Ai aso latou sao. Po o se sei tonu o le vaenga wafu. Pe ona o tau tā ua. Ona lege latou interest. Ia latou mea tō tino ia o waa. Ina ia le leo na vaia. Ia, na paunao se sao le nei usu ngā fono. Ia, e whaupopo e tatou tu la fono wa o pe I mauta. Whawhitaila o whionga le whawhitalai mo le amanoa. Ia, mo le whasawina. Taima lau whionga, Minister. Ia, malie, ai ngal taina lewa, mo mai sa lengan matas tulai mai lau whionga suima. Whawhitaila o whionga le whawhitalai mo le amanoa. Ele e sa ofisili. Talu ai ona o tele au ai le proceeding le ona e tau wal matu malanga wa pongia Samoa. Ai mori au whaftai lau whionga Minister. Le sifuruma sina sa e si sila toa. O leo wo whai swinga. O au le tai komiti o ngā ruenga te tele al tātou malo. Tasi le vaenga wa levona o tu alalo iai. O nei te le se awhianga na matanga ruenga por purenga o waa. Ia na tupe maua. I le whaare lei o le wafu. Ai au te vaai... O te vaai ma mao I tātou vaai e whewa I le vao. Mut whanua masare le longa. Ua mamori fo I le whaafitai le purenga o wafu. I le maitawina I le vaai.
I le lei atoa le vainga wafu. I le nā taimi. Ai wa sili ona si itia le mawalunga. Ma le matanga o fie. Ina ua tuu I lalo I le pūrenga o le. O va. Au le tua atu. Ua te le afianga o ana tūlanga tau tupe. Whaftaila o whianga le Ministerial le vave ona fufo le whawhitaudi. Awa a le fufoa. Ia, on sa o le upu e ui ana ma. O lea ua sefe mai la tupe mtanga ruenga pot pūrenga o va. E iwa ala e whaala lava I sa va ima murfanua e o whale tonu. Ai wa fia ina wa whai swinga lea. O le a ngai lava se leni matupe maua mtanga ruenga pot pūrenga o va. E whaale leia va aia. Whaftai lau whionga. Risi tūlanga e sosoni atu lau whionga I le Minister. Na le no maua nei atu ao e saunua e tausa ili se si wafu e whaarua I wafu whaavao malo. To e fo I le tua lo manatu I le teimi o le whainga malo o vai atu. Whaftai lava I lo tau whae I salafai. Tasi lava le aso na tau wai sale lo longa o le wafu whaavao malo. E o mai le teimi nei, e le pipi I ase wa akaunteina I sale lo longa. Na latu mau e le pipi. Olono winga, e tasi a le aso na tau wai sale lo longa o le wafu whaavao malo. A le teimi nei, di lo toi whaalonga wai. A leo wasau noa le whionga le Minister, whaftai le lato e whaile wafu whaavao malo I sale lo longa. Whaalua I wafu whaavao malo I Samoa. O le soso ni atu lea whaftai. Vie le ilo tūlai mai. Tūlanga tofi le tūmaro. Ai maise le whiwhilinga le Minister. Manui al whono. Lai mai ia, ai ngatai. Whaftai lau whionga al whangwhitalai mo lea vandoa. Ia e fia whaaruaina se anganga whaftai le taulanga we si tia le Tiafau. Ua tātou mamoni mea I whaletui ma ua tatala ni whaletala I whonga. Vi ele alofa ma leanga le leo le atua le nei Tiafau fou so I fua le taitai o le malo le whionga le tamaitai Palemene ma le sui Palemene. Malo le kapeneta filia. Ia e whapea foi le whionga I le sui taitai o le itua ngai ma le mamalo le laitu o le maota. O te fia pai mua e fia whaisa o whaftai I le nei Tiafau. Fia whaftai I le paia o lo itu malo o na ua e leo se tala vane ai o na ua tele na yaso o tau sila mai e leo no foia le no foro tatu itu malo. Ai vi ia le atua I lo na lofa malona anga le lei sa o to sea lo tau sui se tau sa ili se malo si o le tino. Leo o tau tangai mai, leo o to e fo I mai maota se I whaina ngā ruenga malo wala awina na tau whiri ia uvi ia le tua. O mori fo I whaaftai ia I la tau sao la tau whaientus tu singa le tutongi o au whaale a toa le malosi ia ma se vaenga le tino. Ia sanga wha manu ia le tua ia te utou. Ia o pa ia le tatu I tu malo la ta lolo pa ia wa o sunga tutas ia Samoa. Ai se I tapo e mai se I whai se sao ia manu vau tu sai o neitu la fono pupuu ia e sili lona tāua. Lau whionga whangwhitalai, o le tulafono atoa pe ona lumamea nei, ma le lau a fono al Palemene, o mori lau whawhitai lau a whionga I le Ministerial tulafono. Tulafono atoa, ua o whawhitai e lau tilo iai, e ui lava sa iai si taimi sa tu ese inai, ia lea foi o toe au mai le atoa e tasi tulou le ngangana. Ia o lea lava I lalo o le pūlenga lau a whionga I le Minister. Pau lava leo le ala o lo utulai. Nana o whaolo lo maau, ia ma o pi ia matu. Ona o le tau whangwhangwa ia ai ngaritai. Pia na o whai atu, o launga mua I le Palemene nei, o le mta upua nei ta wafu. Elena tia. Ono le tulafono ma le upu le wafu. Wala uno utulai. Ai manino tono o le tulafono nei. E leo ta ua le vaenga lea ai pe ona o whai atu. Na o sa utu alalo ma la utau whangwhang. A le wha mafa ia o le tulafono. Ulenga o wafu. Leo toe a mai le vaenga lea sai lalo o le whalapu tonga waa.
I lalo pulenga wafu. A utala noa I le upule wafu. Fasino I tangata soifua ma mea tino fela wa. Lona winga ese le taua. Malanga mai lesi motu. Le foi wo maua e ei wafu le fa va malo e foi wafu le taua o domestic boats. Ia pole alava. Ia o port of entry slap. Ana sa utu lalo la ofionga le minsta. Ele na tia sa tatou aver sa vali o le file mu mala sia lo motu le. Ile so wa le ngata I fale. Salo walava la tau fangu le. Le fo I no noia tuai lo suia fai pule se e lo fangia lo wafu le I manono uta. A tatou tala noa fo le wafu matangata. Tasi nei motu ese tongi la fonga tangata. Male nei tu malo a inga le tai. O nei maua I whela wai o tangata I le motu I tai mauta. Te leo tangata tongi la fonga. E iei leo. E le ngatia. Iei lo ia. Fo mai. Whaiaonga. Ai o le tatalo le tu malo lau fionga. I le minsta. A watu ia maa ulalo le wha malu na. Wha domestic port le wafu lea. Te le tupela iai. O le matua te le artulisi le e a ngai le motu neo manono. Tasi le vaenga o mafau iai. Le proketi le watu ina mai ele milion. Ina iati na e le vaenga tau tulisi le motu neo manono. O le me le upolu le leisa vai. Ai a toa Samoa pe a le leia manono mapoli. O le whianga inga. Ia o le melea, ia o lau tatalo lea le. Nei vaenga le aso manuela u whianga le minsta. Tu la fono a tau o talia a inga le tai ma le angang maula. Manuela u whianga. Nalo, sao no. Paftai, mo le. Ia, mo le sosoani foi minsta, me se foi ia o tau mwhainga. Le wafu a inga le tai. Ia, wa. Lau whianga le whangutala. Ia, o le ua, mai tau atu. Tapano, e se bea, ua. Nei Fesiri ai fa mo le fiona pia mam la mati di ai. Fesiri ai. E le saunga al bingsale o compagnie ya me se foi la fiona ya o. Lo fiona le fonftalai o o ngar kula fong. A fesiri mai la e te a le uma vanoa. E lua le fionga I a tapunu. Ia, pia me fu na tau sosone tuai. O fu stasi o tabam tiu al mota. Tapunu, ia, tatonu a bama la mangia me uma. Ua mai ala, teipi fu sa tu ina tu lau fu. Bama la mangingo le almen. Ia, atono ia te, e toi, teimi au ili il tatu tu la fono. Ia, ma ua lua vanoa fatoro. Ia, ma le nganga whaelalo. O te sia vanoa, ia lau fionga al minstana na ofia. Oi, almeno se. Ia, nga fontalai, mo se avano nei tu malo. Ia. Langa o le sa mo mai le sui mai oi. Ia, ai wile, ia, la fela fo e fo tatou. Tatou tu lei tu, ia, se tu lei mai, la fionga sui malo vai mangu no tasi. Te masalo e le faia se sao le nei tu malo e le tu la fono o pea nei mota e mo muon fatalofa mo folo fatu. Le nei tu malo e le fio la fionga le fongftalai. Fatalofa foi mo folo fatu le nei tu malo le nata langa atoa. Fio la fionga mai tai Palemia. Sui Palemia ai ale a fionga e lima mai tai minsta o kapineta. Fapea foi minsta lango. Le leu mai nei tu e fatalo fa foi malo fatu la usunga le sui tai tai. Mas foi la fionga lima mai tai fai pule o le Parliamentary o Samoa. Fa malo le ngalului. Fa malo le manatu si o tatu watunu. Le wa tatu ia le nei masina lo na sfulo le nei tausanga. Ia lo se e ale sao Samoa. Ia le te taina le nai tu la fionga mai tai Palemia. Ia te taina foi mo te la fionga le fongftalai mo le ele nganga o faftai le nei tu malo. O le tu la fono le nei ia langolangoina le nei tu malo mo le ele nganga faftai la fionga le minsta
Ona o tūlanga masuinga o tu ina mai tono le maota le nei. Pau ale tu alalo le nei tu malo o tangata whainga luenga. O le o maua le ato e whafoi umai la tau sai lalo i o i le spa. Ia au talo le nei tu malo i la wafionga le Minister. I nei mawhai peana tu a manoa i nisi foi nai e le fiao. E le fiao i o le spa e nau ia whamaloloa. Nei e mōni lato taui. Pe o le tūlanga len whai o le swinga le fio mai le traffic mai leo anai i le matanga luenga leo lena maua ina i taui whapena. Pe o te talo foi le nā wa e ia isi e nau whapena e le fio i o le spa po le mea lea la o anga i ai. Ia e fi mana o ai malololoa. Ia ina i mwhai o na maua pea manoa o i la tau nei o la le mawhai o na leo whainga luenga. Ina ia mawhai o na in taito ini whamarololom a veni whamanianga i tu saima au nanga i tau sanga o tunai po tau sanga i tele. O le anganga o le nei tu malo a whai o ni suinga ina ia mawhai o na manuia le lautele le atunu ia vi ia le atua. Ai a whai o ni suinga mawhai ei o na maua fōi le awane i whai e lesi matanga luenga ni mea whai whalua. Ia tasi a le matanga luenga i tu mai lau au nanga le tasi. O lesi o polenga o le nei tu malo o le tūlanga i tau lafonga. A wā le la a whase e le tūlanga i o le spa. Ia ona tuli la ia i matanga luenga o lafonga ni ai tā lafu sai i lalo. Ia whapai atu i le shipping. Ia o lau ave i o. Ina ia mwhai ona sila totoa ia i lau a fionga ma le pūlenga i tūlanga ia e. Ele i mwhai na tuina ati o. O te iai le komiti o ngā ruenga stele. Ia whamalo. Vai rupena sa anuanga sui. Malo toloi tātou tonu mai tātou te malolo. Tai au lea ua. Whamali e tuan sa anuanga. E whawau sa anuanga pe ato tari umani tātou malolonga. Whasi silatu whatati ese ngā ruenga whono au. Mōlana malolonga masani o tai au. O si whasisilanga le nei whamarino foise me salanga ni susui o le toe teu tauina o tula fontu mauru o olu o tasi walo ia i loa whaitau whatau teia o proceedings o tula fontu mau torsu lua pupuiono walo ia i nei ia mor silfia langa lesa tanoina lono winga walo ia foi tatu proceedings ia tule mai lau whionga sui maru vai mangon matas. Ka whionga whangwhitalai e molilenga ngā whawhitai ni tai au. I lau a whionga e mesfua le whailau tusi ma le whiso le whono e malu tai au leo ua mai a whoina pale au talinga le sua e ngā talanga atoa le whionga tamai tai pāle mia mar ka peneta e pena whoine pa i o le nei maota. Ia o titu lai le nei tai au e whawau whoise sao le nei tu malo moli ai foi le whamanianga le nei tu malo le toe tūlai mai o le awhionga i le au malu o le malo ma le masiofo i le tūlanga o le au malu o le statu malo se o tatu atinu. Mo le atu ai le whamanianga foi le nei tu malo i le awhionga i le au malu o le malo tui me le whano i ai mesi foi le masiofo i le whionga i le mapsua ia whamalo foi nai tu i le toe whawawina o le a vea o le whatuatuanga i le whionga tui ana ia vea ma alo malo ia ile fa mai ina le nei tu malo ia ve foi nei tu la le fong talai va te foi fa mai senga e si o mato tu malo e tu sai ma si o antia Cristina tonga va tele tangiloa to via tu vasa luunga e tu sai ma va la pa ia le tua mas foi tina no pene vui tawai ia mas foi tu fine a tu vao ia mese le uso ia pili e te wati ni tai au na lango mauai. Mes foi le fionga ia penina tautele sopi le tangaloa ma papa sopi le tangaloa ia. Fa mese le nganga le tua ia te o tau o tina mes foi le uso tu sai ma le valau pa ia le tua ile nei tai au ia mes foi tai au ni se fa mai ai foi to sauninga le tatu tina ia tina ia nga le pele tua ma
Ia le mawhanawhana I lau a fionga tui vasa po tau li ile tu saima le walau pai ale atua si o tofine. Ia mese pa ia o si o tatou nuu. Au afusi ma whanua tanu. Si fwoi tina ia ono pene ia. Pa mese le anganga le atua e. Ia o tau whanau whanau noa. Ao le tu la fono lau a fionga. Ia e mamoli ale anganga whaafitai ale nei tu malo. Mai fwoi il paya inga wa tona e longo fia minsta matala e. Au mai ni tu la fono I te tonu o teu ai mwha whaingo fia ai le whaangalu e ina o ni o tātou tā upu I tonu si o tātou atinu. Pei fo I eile ma tā upu lea ua toe tui nā tue fo I le matanga luenga o le LTA I o I alatou. Ia mamoli alangang whaftai fionga le minsta ma le matala fo I le fo I lau toe tui na maile nei avanoe toe avatu ai fo I lalo le matanga luenga o spal mea sai lalo le company va. Ia mamoli alangang whaftai lau fionga le minsta. Au nei tu alalo nan, leo tu inato nei tu malo. O le au whainga luenga mea sili na popo e iai le nei tu malo. Wai lea ia sia o ngā o nei fsuia inga. Ia ai mau waiwa. Wha maa vai ia pe vaea fo inisio whainga luenga malo. Meisi fo nei company lo ngā lulu e ai. A sila sila fo I le leo le nei tu la fono ana nafi na muen mawina ai le. E nei foi tu malo meri te tele e o wanga I mai tonu si o tatou atinu. Ia e muli le nganga whaftai. O I lea e ai ai le o mai o malo ma tunu I whafo. Ia e mese la o le wafu e tau na le lei ma malu pui pui le vainga. Ia o le tūlanga na whaftai le nei tu malo. A le tūla fono lau whionga whangtalai. Lango ina le nei tu malo le. Tūla fono o tau pēr nei mota. Mlo nganga whalalo manuia fono uso le tunu. Tai malo whaftai, sao noa. Ia, o le toe lua tātou sui e toe ia. Mai alol tātou tano wa leo mamla lea tātou proceedings leo walo ia tātou tula fontu mau. Ia, si tule mai lau whianga sui maru me ngangai mau numero 2 lau to fase o mu. Whaftai, o whianga le whongu whtalai, mola manoa. Whatalo whātu le whianga le whongu whtalai, a mesur pa i o nei Parliamentary. Tai nane foi le whaafonga tāpua I a Samoa o au. Le ngata I Samoa ne e whape foi atu nui mau. Whatalo whatu foi whaululunga mtanga ruenga. E me se foi o le pulenga sia mtanga ruenga o tinamta mai tai. A tina o nungmanga fsotai. E me se foi o le mtanga ruenga o whainumela whamawina. O lo whapeo na pare whiangai. Ia, o mato tangata. Whatalo whatu tāpua inga alu I tū malo. Malo le soifua. Ule atu mananganga whaloalo. Ia, a wafo sina, motu ngā awhane rei tu malo e tu saima le tu la whono tau whaawhi. Whaaftai rau whionga ni mista. Wau fia lava ina wa e tu la whono ni nei. Sa una unga I le tala tupe ya yuni. Ia ono tu langa whaale tonu o le lungo le wafu. Le urufale ma le urufafu. E le ngaka I le wafu I sa le lolonga. Ai mesi foi le wafu I murufangua I le whare kongoro iai, omoro iai, ke leo le afianga o kavale, ia o mamalo le akungu e kuu ngai o laku kangaka mpases, ia o whare kongoro vaenga lea, whaafikai rau whiong. Kulanga I pakanga kavale, ia whamalo whaafitai, sirsila fo ia pulenga fo o le aiai le, kulanga I wafu. Pelea ngā kau o ngā, whairi lei pakanga kavale I sa le lolonga murfangua, ia I fo I se skula kie, ngā lue whaapakoa, ia ai kaunga kongi ka vale aka fia sau ngei ia pe li makala ala ka ke sau mo ka fia la sau ngale musa ka me ko kingo ni va inga pa ia la fainga wenga o nga ia lo sim ka upulo fionga de foftalai ia fionga mista ia a ko pe soka I pe le soka ia ko nga lo wa soka o ma ko malo e le malo sa yer ka ulanga ya soia Saf siling yang ya maksinga kalua yang isolo kumalo. Me yo va faila lo kaula. Lo kaula I kayo mako. Ko kiki or kai se fulu va faila e ko I kaungur kai me kas. Le na fa sila ko lo fionga miska. Ya la foi fa fonga mai lo kumalo. Po fe kongwa nga ia va nga le. Por pulengo le waf. Ya me se foi por kulanga I kampangiva. Ile me faila nga fa nga ferma ko vaenga le winga de kaula yo va ia faila lau ka fa mai fafo e me sida ma ka ua le wa
whanongonongo mai lau kumarong whaafonga mai. Ia ku sai mar vaenga lea lau whionga miska, fia maua fo iai se marama maanga ngei kumaro, ia ku sai foi mare vaenga. Langa kelea ia la afianga o kumaro ngei, e winga meo wa whailalo o whapeonga kaula, ia i o mako ngakai whale. O vaenga ia lau whionga miska, wako lau whionga whongfutalai, fia maua iai se marama maanga langa o lai whaafonga lau kumaro. E ku sai moro nako whingaro ngau mai, ngai me ngeu whapere kumaro, ia ai au kau kune mori ki a konko inga ngeri mok, e ai o le lava mo mori lo ko whingaro, e ku sai ma ka upu a ngoa markau, ia ngā mai re kumaro a wal kongo mok o le kungu, ia are nganga mawalunga, e mo kwa lango lango inga ngei kumaro, kula fongo kau whao whipeo ngau mai, ia lumor ngei Palemene, ia kure mana nganga whaararu whaafutai. Alo, whaafutai. Tau noa. Ia, lewa no leo lau. Whionga sui maru, me ana alofi ni morua. Lau whionga iona. A malo whaafutai lau whionga ni. Whonga talai mori. A wano fo iwa. Maua le nei usunga whono mo le nei tu malo. Mana tu fo iwa lea ua sao i alo le. Tali ngā sua al Palemene ma lau whionga. Ia wale wha ua wino o tātou whiau. Ia, malo whaafutai. E whaatalo whaatfo i pa i o le mauta. E le fio lau whionga di whongwhitalai, ma le pa i o le nai tu o wā lau whionga di tai o le malo. Ia, ma le fo i le sa whai ngā wā lau tu no wha Minister. Ia, ma le mamalu fo i o Minister lango. Ia, ma se fo i le nei talanga. Sui tai ma le. I o whaipule, ia, ma se fo i le mawalunga o le tātou mauta wale. E tāpua i o whaururunga mtanga ruenga. Ia, pia fo i lau whionga le. E le whalau tuso le mauta ma. Lo o wā. E le tele ase manatu lau whionga. E le ase manatu leo ua manino a ma mala malamba le. Le fesuia inga. O le wawai atu iai. Ia le alaba e. A tau te pia o le tuk mai le. E te unga o le tula fona. Ia o mule whanua ma sa le lolonga. A leo te lenga o se vai. Ia o tātou o le pūlenga o wafumta ulanga ma le whaalapa tonga o wā. O te taua o le uso tu ofe. Ia vaenga i e lua. Wa sa le lolonga ma mule whanua. A le eise wafu le eise wā. A le po se va le se waf. A le taua le na o le tātou batina. A wa le lumonai male ngā solonga le lei o le soifua. O le lautele o le tātou atunu o wa mea nei o fe malanga inga. Se lo tātou motu savai. Ia o poru ato fole na. So tai o tātou a inga mo tātou tangata. Al fa lo lo le mai tau no whionga le whongtalai i whina ngalo wha alia o le mautale nei tai au. E la ngona le nganga whaafitai la whionga i le Minister. Whaatulo i mai o le suia inga leo la al sanga ina lo ntoe. E malo whaafitai. E le ai fo i se vai atu iai o se swinga tele. E suinga whaingofia le ala leo lo whai atu o le uso tu ofi. Whaingofie o na ave o le fo i la toa mai i tūlanga umai pe o na umai. Eo, awa leo risi vaenga sala ngai finagalo sui. E lau whaafonga le whionga le Minister. Awa whionga le Minister. Ai pe o le lesi la pele iai. Ea, na ona atu ai luma. Ia whafonga la whionga le Minister. Ia o le tūlanga leo le whaatinonga o ngā luenga. Ma le ngā lue whaatas. Le alawa e anginga i luma le whainga whaavae ma le mulmul ta ia o tūla whono i lima ta ina ia tātou whiau. Pei o le alawa o te teritonu o lo whai pea ia whailo inga lau whionga ma whaulunga o mtanga luenga o lo ilalo lau wainga. E ma sina pea. O le nganga le nai tuala lo pea. Ona e afua mai lunga le toa le ilalo. E ona maua e tūlanga e ali mai
i le wafu. Ma se amu ki whanua, e am sale longa fo. La le mea ia lai o na afua ia mea. Te tali tonu a pasi le tūna whono mea ia, te tauna sa ili ai ma vai ai. A le tūlanga le na, ia, e te tau ona sila ma mau iai. Leo ia fo ia la puata mo whai ngā ili tō whai, au lunga ina uwhionga le minsta ma le maro. Ia te tau ona sila tō iai, a whai ua. Sa sila i se, le ase tūlanga sa iai le amatanga mai le. Ile tau mo whai ngā o le wafu, le nā vai taimi vona whai leo sua inga. Ia whapena lama o tātou ngā ruenga, tātou tele tū mau e wāwa ai po where tu e le iai. E tātou tele tusi ni ma fo i pe tātou te mai tau mea. Suinga o le mālo ma le tātou teile nei vai tau. Ia o le tūranga le nā. E tātou te sila ma mau ma fitu wha. Ia watu fo i soari ma le tu alalo le nei tu. Ia i mea e manui ai ma ti ai ai le. Ia tātou ngā ruenga. Pei o le whamatalanga le nā i rau whionga le minsta, ma le whionga le whongwhitalai, tau ratu le whionga le minsta, ma le pūrenga wafum tau langa. Ia mo le whoi whawhitai, pei fo i le ngā ruenga le, a le ofisili, a le tonu fo i e, pei o na tātou, pei roa i le, sitting le songa fua o no, le awai mai le whionga le pusili o no, ia tal se ia i le lo fone tua wale, e o lo ali mai whanau, ia, alfongia le tua ia. Fo il soi fu la lek. Ia fa tai fo il pulenga ma nga luenga. Ia lango sua wale. Le nga luenga al tato malo, ia wale fionga minsta male. A luenga le mai tawatu, ia le atu fo ia. O i mea kaisala ia kaisala. Ia pe ia upuni. Tato tu spa ia. Tato ri faola. Ia to mana. Mana i lau whionga, tu sa male nei tu la whono lau whionga ni minsta. Ia, nā uta o toat. Wa lea se whina e pāsia le tātou te unga ma le tātou. Ia, nā wa tāti atu se whautuanga. Sira mamau iai. Ia, wa lea ngā ilumo le. Ia fo ia seta le tātou atunu. I wafu whaalo tui whale ia i sa le longa. Ma mulu whanua au te rei no fo i lalo lau whionga le whongatanai. Ia, e rei e whaaleo fo i e nei tu malo le nganga whaamanuia, ma le nganga whaafitai le whionga ni. Toi sao whanga mai, ma le toi se ei mai o le whionga le au malu o le malo. Ia, tui ma le ni whano, soa lau viva le to le lua ma le masiufu. Ia, wale nei rima tausanga. Au mamana, ia whaamanuia le tua, whaiva ma tiute whaafitai fo i le kapeneta ma le whionga ni. Le palemia, ia wale finangalo mo ia, ma la wina. Ia, o sa mātou tala lea, so ni atu tātou tūla whono langolongo wina male, anganga whaafitai le, te unga whaafitai. Alo, sao noa, whaafitai mo le, sao fo tātou tūla whono. E le mai te watu lewa, tō tūla i mai le, sui mamalu mai sa anganga numar wha. Le mu mai lau mori, tūla i mai lau. Ia, wha mai mori. Whaftai mole awa noi lau whionga te whongwhitalai. Te mnat fo i se i. Whai se sao le nei tū malo. Tu sa male tū la whono tau whao. Ua wholsia nei le mauta. Mo muan whawhelo i atu i lau whionga i le whongwhitalai. Pe fo i a le malu le whio mai tai Palemia. Fio fo i le lai tū o le malu. Sui te itai ia whape fo ia sui mamalu o le tātou Parliamentary nei Tiafau. Tonu e whawhonga mai fo ilo utu malo. Tūlanga e pe o na iai le nei Tiafau fia whai se sao sanganga whae tusa ma le nei tūla whono. O te momo fo i ono fia whawhelo a ilo utu malo. Ia fio ainga ta malo sina alo marietoa. Fio foi tilialo ma le ainga sa tilialo. Malu i maupu. Kalenga ia adua tua. Whaatolu manuna ngā utala. Pa ia o lo tātou i tū malo. Pei au tūlanga masani. A soa pene sea o tō silisila mai o tūla iatu. O na o le lava sa tu walalo mai lau tō whautuanga.
awal si soal sa tangaloa se vanga na se mea taua tau na tula o te leo na tula o te mafale fa fonga ale tu malo ai fai pel la ngona pe ona yai e tatou sunga fono e pe ona yai le nei tai ao lau fionga e fonftalai la ngona al whaftai tu sa mal nei tu la fono o forsia e tatou mit whaftai tele i le fionga le minister a ia le tu la fono sa mana ia le wha a longolongo i sa noanga al minister le forsanga mua ina ia se i tu mai le avanoa se avatu fina ngalo pa se langona o sui usfono ia ai foi fatasi manisi o tau fio da vale inisi fsili ia pe o langona ia tau fefe ai ia le langona foi le a faingatau na e sa ili se me pi lo ia langona la na sanga fa o pi lango matalia le tulafono e peona tau pa office me ta ua lea ta ruai sanga fa ia ele la talata mai le malanga so le mot ai le nganga fia in fata tia mai le ni tulafono ta la fia ngai mo peona foi tau ia im tau peona au mai le nei taiao fa pe foi taimi o sola le tatu ai inga ei lava le ngona e pe ona mai ta watu I wafolo fata o toi le nei tu la fono o mul fonua msale longa ya ona o manatu le ma ufia pe ata u lisi wafule I mul fonua ona ye ile upu foi le masania ye ile la au e lua la no fua fai pule sangang ai te le a le pito a fa ainga le tai lo fionga le fonftalai o te fa fifa pi le talsanga a inga le tai tu sa malo mato a wafu o lo yai manono a le foi sa silsila lo fionga male mamalu le tato vaeng teimi na o tato pasi ai le vaeng pe au na so le sami ia te tau na tu inatu whaftaia le saunoanga le minister ele I ta ua koviki le avo le wafu le a matou ia inga tai ai whaftai tusa ma ia tūranga le langolango tu inatu tau sanga ale suyo a inga tai tusa ma nei wha moe ai matua langolango ini tele sanganga wha le wha moe ma le pidi wa au maia mo le suinga la iai le tatu tanga ruenga te loa se awala stau lea ma matango fie pe a tasi lava le vaenga e pe ona iai le to wha tala a le mtanga ruenga wha pe foi le fionga I le minister tu sai manisio suinga sui mai le lelei le mea siliona lelei pe ona anga iai le wha moe le tatou whai ngā malo mo le nei vai tau o se langona vai leo le tu malo whai le leo e whai msuyo le tu malo pe a ona si de fia o le tu malo sanga wha to te le yo I cha pipi tau le talia foi ia inisio o vai ngoli o le whai lava le mea o lo iai le musumusunga I le suyo a sanga whae pe ona iai le nei vai tau ma le vala ulia tusa mga ruenga ia o le titalo lau fionga le fonfutalai ia fwoi mai pe le tua ana whamanuanga I lau fionga whapea le fio le tumatai Palemene whapea foi le tua le maut manuia tato fon
Ai, ya, wa fa malo sa no, ta tu mauta. Oi, ia le me to oto le fi tu le me suio. Ia tu le me suio fa la time sam tau le mu male. Aftai lo fionga ile. Fong fetalai mo le avanoa. Ia mo foi ona. Fa pa ia tu le fio lo fionga le fong fetalai. Ia fa pe foi le pa ia maulunga nei pa mene. Fio lo fionga ile, to mai tai pa nia. Ia fionga le sui pa mia. Ia le ainga minsta lango. Ia man pa ia le fainga malo. Ia liu mai foi nei tu. Fio atu le fionga le sui tai. Ia mawhai pule foi le nei tu e ngai al tātou malo. O te fia wha pai foi le tāpua inga lo tātou atunu. Tāpua inga le au mamadu o le malo. Ia wha pia foi le pa ia i ainga. Tama ma o lātou ainga ma lātou tama. Le usonga tu mua mapule i tu au ma lātaua. Ainga i le taima le waa o fonti. Ia e tainane foi. Le tāpua inga le au whainga runga tutofi a le atua. O lo whanau no manua, wase manuia o le tātou atunu. O te fia whapai foi le tāpua inga sio i tu malo. I le paia o le wharewhito le atitanga loa. Le ainga tau o ana. Le fio laua fionga e matua moe pō. Laua fionga whasavalu mare. Paia o le ainga. Ia salu ma uwa i peau. Paia foi ta au so li ma tama tau sala. A fiola o fionga e matua. A fiola o fionga ta i wao na whanawhia ia ainga. A fiola o fionga i tangaloa i pata o le pāpā. Ala na tai le mamalu i ngadu e whaia whale la tai ma le tangata o le vavau. Vai no fofia ma le tula o sa longo. Ia i tainane foi sio inu i sa matau. Pa ia wale a fio le whadwha uso li. Fia me manangafa. Alo tamare langi. Ma pua le tuia ana. Ia mare mamalu i la te oe sau whainga leo moenga. E tapua i maia se. Tau mwhaiso tātou sao. Ia ele nei foi tu la fono wa lumo le Palemene. Ele o asa tala nei tu malo ile. Tu la fono e peona tano ina mota. O te fia whao ngā ina nei awa no tā ua, e ui na tuai. Ia au se awa noa ua maua, o le awa noa lava, o le awa noa. Fia mori atu le nganga whawhtai tele. Ale nei tu malo. E manatu e isa taimi. Pa ua foi se tō whama se whautanga re tu malo. Tō se tu matupalapala. O lawa fionga e te mai tai Palemia ma te whainga malo. Au nei lava wanoa wa maua. Fia wha leo atu ai. Le whaipule le tu malo. Le anganga whawhtai tere. O le mea moni. Sa mate lima. Whaiva o le tama le ainga taua ana. E whapea fōni nei numa le tu malo. I lau whai ngā whiwhiringa e pēr sa whianga iai. Longo maua fōi la mātou whālongo ma le whāwhonga. Tala e awe le matangi. Tūlanga sa e whai ngā whiwhiringa le malo. Ai sa nofo ta talo fōi ma nofo angapongi. E nei nuu ma le tu malo. Ia wale wha moe moe. Pe tai o leo wa awe suanga le vātele. Ia sa ilinga o le tō wha ma le whautanga e lawa fionga le. Tamai tai Palemia ma le whainga malo. O leo o tō tusi a ao. I le tama le ainga taua ana. Tō e wha au a ua. Le isi lima tausanga o le nofo inga. Ko mai au na malele le fionga le au malu al malo le aso nafs. Le to tele foi la sa mato famatalanga. Ai na le anganga faftai ma le famalo fia moli atu i whainga malo faftai o la auto pule lea.
Ole aso nafi. Sa nofo ale suia fala tai masam tau. Ia o fela foi foi tato mauta mata mai tai ao. Ile fa tau to ina ole a fionga de ama madu ole malo. O mana ia o uputo mua la unga patele. A muia e matitiva ile nganga. Awai fai mo la to tofi le malo le tua. Ai fai mai le mana tua au tuo le. O tusi fai tau aso le au fai tau tusi pa ia lang. Ile nei vai aso. Ia feso tai malo. O le whaaringa o le whire mu. A le manatu au tuo le aso anafi. Whire mu, i le tari tonu ina o le ri. Tau nofa anafi, ese le pai mai o le anganga o le atua. Lau whionga le whongwhitalai. Ia. Whamaria, sui mamse tu le mai le whionga minsta. Whamarurua tu lawa i le whionga le sui malu o saunoa. O le ua mai tau atua le atoe a ngai tua le tato whono. O le ua mai au a alufo iftia au i le aso nafi le tato mta upu. Ia ma ua toa file mu fo ia nafi ma le tūlango le ta upu safa ia. Al temi nei. O le tau te lunga tūla whono pe ona ta ototu nei. A mole tar sangatu i lau whionga sui malu. Se ia ngai tonu mai i tātou tūla whono e le otoe ma mawho tātou teimi. Se whalore. Ia, o le ua sosoni atu minsta, ia, ona sa ofataria tu titia o o temi whai tu ese tala nufoa. Leanga o le ua o te a le aso na nafi, o le aso le nei o le tūla whono o taulanga le tau tanoina. E le tu manatu fo il mauta nei tu e tepa i tua. Pia no tō whaafonga i le talo le tai au, ua fou le aso nei, fou foi le me alofa le atua mo tātou le aso nei, e fou foi me tātou talnoi e le aso nei. Me leo te soso ane tu sui malu, o le whai unga anu fua, anga i sao i le tātou tūlafon. Paftai lau whionga de whongwhitalai. O le a usta ia foi finangalo lau whionga. Le e pa wale anganga le sa tau mori atu. E ere tau tonunga. A nofo fale o tātou finangalo le atua. Io na maua le nei Palemene e toa whire mu ia manuia ui lea. Ua mai a upu o le aso nafi. Lea la wanga isa o tūla whono. Anga i tūlafon. E mori atu le anganga whaftai. Lau whionga in Minsta. Ia tu sai ma le taulanga langa i mele lei swinga nei tūla whono. E o le anga lai whafonga Samoa. Ai ona i mea lava i fia whaariel manatu. Ia le ai e o le lava sa manuia le company waa, mar company o le wafu. Ia o whanga solo lapa ia inga o tuana iatu. Ai whawhetai. Whawhetai o leo waha e se tō whae lau whionga in Minsta. Ia e whaia lea swinga. Pe a whai wa tala whia ngai mo nei foi taimi. A o se tua lalo a lau sui whai pule. O le mai tau atu e na ala foi ona whai suinga le napa e inga o tuana iatu. Ia ona sa e foi whawhita uli na tūlai mai. Le foi lawa mai tau ina le tūlanga le lei. E le ngata ua o ia le company waa ma le company o wafu ma taulanga. Ina ua whaatino na suinga tele. Ia le foi o manei taimi. Le foi la toi whafo i tua. O le manatu e tupu mai. Ma fai ese fesidi. O le ale mafua anga o le whale e tonu. Whale e tonu e o le whainga whawai. E whale e tonu o tangata e whaatino ina le whainga whawai. A ese o le mele o te pikia i whamatalanga ma mori mau e au mai. Na matuasi tia le tūlanga o wafu nei ai. Ina ua tū whaatasi ma le company waa. Ae, tasi lea mai tau ole. Lau whionga le whongwhitalai.
Ia, se mea le fia whasao ina sau noa sui mamalu. E sa e whaafongafonga i nisi o sui tuai on mauta. Na mori mau ina umalava le whaale tonu sai ai na whai e sui ngalea. E le uafes fulfa sa mato iai uma ma sui malu nei sui sini on mauta lea. Mai le me foi le wai ai e le o anu tua. Le o tatu wanga i luma i whasa o umalava tūlanga na fu ai le swinga lea. O le me momor swinga ina ia fsosoani mai le si tu tino ar tatu malo i vaenga lea pe ona whaale tono i tatu pulenga wafu mtaulanga. O le tūlanga nga o le stulanga. O le tatu toyo turi loa ia inga o le tūlafono pe ona wha tūlafono inai pulenga taitasi. E pe o tūlanga na e whamarulu atu al sui o lea le tūlanga pe a se lava le tūlanga i lana mai tau. Ia ae o mako ele i mai kau sa mako i kongu lava te milea. Sa lo te ai mta upulea mal whalalo. Ia, masalo sui mamaru, ia, masalo o le tai au atua lava sa unonga minsta, manino a me uma. Pe o mea witu ia wa eto o iai. Ia o mafon sa unoi le fionga minsta. E manatu fo ia, o le whasau ina lawa tatu teimi, ia au te tonua, o lewa mai au na whaile tali al minsta, o le tali fo ina al malo, i tatu mtau, ia se tula mai sumi. After I lawa fionga de fonfitalai, ia ne i whaitau se tutulea mamanua, a o le, o te rei whai atu a mea re i ini whare tono le, o le company va po le company va ia wafu. O le ala na leina sui le whainga whaavae o no whaare tonu na iai. A o lea o te whaafitai atu. Le te leo le suinga le ntu lai meina o whaina suinga. Le ala o toi whaafo i tua i whaavae tuai. O le momoli atu le nganga whaafitai lau o fionga i minsta e le o watu se whaitionga. A o nei tua lalo ia watu o no leo tato iai mo meo whainga whaavae. O le isi tu o lea ngai a toi se whautuanga. Ila wa mai taua o whainga luenga fo i malo. E ala o na whainga taia ta mai pisinisi e tau whaine i al malo. O le economy of scale. E whaia si lai titi. Lai titi le company va, lai titi le pisinisi o wafu, lai titi le sa. Ai o se tua lalo lea watu ma se motu nga afa. E lango ina nei tu malo le swinga tu la fono wa mai. Ai va ai le au te lenga. Ia po se tasi na va nga tau na va ai e whainga malo. Ina ia mawhainga tu wha tasi nisi o wha la poptonga o iai. Ina ia mawhainga ku ulunga le economy of scale. Ia e penye fiti ai operations matulanga wha pena. Wai e mawhainga share ia cost. Ia, se tua mai lau whiunga minsta. O le tūlanga lea pe ona ufai atu, o lea tau tuturi loa anga o tūlafono. E le ngata i tūlafono i nei. A o pulenga i e lua, e muli multa ia i lalo o ia inga, o international kulafono. Le IMO, le International Maritime Organization Regulations. E muli multa ia i le lua lea. E le mawhailanga ka ko suia, mawhai ka ko se kongo mea ia. Langa ngaru lue international ia bodies ia lua. O le mea ngai le mawhai o ngai ei lava se tu whatasinga. Pea ona o whai atu la whamitalanga. O lea kau ka kai mai. Ia whainga whaavae ma mea umaia. I lalo principal acts. Ma kula whongo whaavao malo ma whaaloalo. Ia, wa manino mai lau whiunga sui manu. Ia o tala no mai minsta i whaatulanga ina tula whon. O le tua lalo le na watu ere o se... O le tua lalo ma whautuanga e wa ailau tele e malo, a whai ere taria whautuanga i a watu. Ia, whaafitai. A le mwhai ano mato nofo e watu me manatu. E manui e rutato malo, a whaafitai. Whaafitai lau a whiunga ere minsta. Ia, mor tau wha maina mai o nei vaenga ia. Ia, o le pauna se manatu lau a whiunga fong fetalai. Ia manui a tele lau a whiunga fong fetalai ma le mamalo nei Palemene. Ia whianga e maritato fontanga whaafitai. Do, tai. Ia, lewa, mai tau atu lewa. Wa mai sao nosu.
Eu fiona pe mo se no fa mo. Oi. Ia. Lava nole tasi lau fiona sui mele pata tu pa I lunga. Ia fafta. Pena wale fasileva na o mia tul mori la o fionga. Oi, ia fa la vele lo atu le ao minsta. Ia ia o rola vole auso. Ia manat. Ola fa momo ia fa I watu le la o fiona. Ia fafta. Vea le la fa momo atu la o fionga pe atu sai malo finalo. Ia malie I tu pa la watu tu pa la fa momo pa sa no la o fiona. Ia, waftai la o fionga mo le ava noa. Waftai voi la o fionga ele minsta e tu sole tu la fonu. Au lo tu la iatu. Ele o iei te tonu le tu la fo pe portatunga luenga le soia le. Si vaenga o le au ta ua. Ai na o tu la iatu. O na o le upu wafu le faonga. O lo iei le wafu isa ti toa ia le pata. Le mo le atuar fa malo ma waftai tele la o fionga le minsta pe on e ta ua. Ia vaenga o ati na o le fatino le wafu le o matou le nga fenga tale le fafonga me lo matou tu malo o le fai atu se leo e langa le wa yele upu wafu fa ngala o fionga e mo ila o fionga na e sa no mai wa talia ia tatou wa pre-sitting I fa mo bonga tatou ai malia le o fionga e le o fafonga mai se o matou tu malo ia o le tatalo le ma le fa taile le o fionga le min sta tu sole so soani mai nei tu malo ile atina o levan tatia wa ovaile leo la sulima tau sanga ile tau fangaina ai fa manuia le tua ilo alo fai vai se au manga luenga matofinga ia ilango fo nei tu malo le tu la fono manga fa lo ai ia malo sa no eu fiona sui mal tu pai lalo ia lo fiona tu pai dunga de pata Faftai tele no fionga fong fitalai mo le noa. Ia o le falo alo foi le na tuina I lo uso a vai pule. Ia e tau soa le ma avenga ma mai foi. Ia e o le noa ta ua nei. Ia fa filo e tuai lo fionga. Ia mi se foi le malu mot. Il fio lo fionga le mai tai Palemene mi se foi le sui Palemene senga Ministerial cabinet Ministerial lango ya me se foi le nei tu le fio atu le sui tai malu fai pule ole nei tu o lo ngai al tatou malo ia e fa filo ya tu foi il paia mo le malu fa lungo mtanga luenga fa la putonga ia me se foi le fai lautusi ma sui fai lautusi ma le office nei ia malu Samoa poto I tono mota. E ile manatu o le o lava se whaamtalanga I pa I o Samoa. Mai se foi se whaafonga anga si o I tu malo. Ia le to e tau whaamapu ea I se tala la o tau sui whaipule. Pa I alawa lea e whaasino lava le tu ia tu whanofo ala Malae msale au mua. Ia e tau whai atu ia se motunga afale nei tu malo Ie tu sai foi male tu la fono tau faofi o pulenga o wafu mataulanga o wa mea nei. Ia o leana manino le faalinga lau fionga fong fitalai. Ia tu langa foi le lo tato pre-city. Ia sa e foi ni manatu sa faalia ile tu la fono tau faofi. Ia sa ia foi ni si o vaenga sa le ta ua i o lela na manatua ia. O pese ava noa. Ia tu inatu ai pea i lumo le tato maotafono. Ia o lea ua manino i le saunoanga le fionga le Ministerial tali mai fo inisi o faafisili. Ia sa la ngā fo i sui mamalu al mota. Lea fo ua mai tau atu i tu langa o vae ngā tupe. I le fetuna inga ma fesuia inga. Le transfer inga leo o aseta ia ma vae ngā lau whainga luenga. Ia whaafitai leo manino le tu langa lea. Mai se fo inisi o tu langa i le fesuia inga o aseta. E mai se o ele a fiai. Tono loo manino fo ima le saunoanga le Ministerial. Le fo i whaafonga mai ia
whaululunga fo i o nei whaalapu tonga pulenga. Ia i vaenga ia wae e pe o wafu mtaulanga ile na vaenga le pie vae. Ia mo lato for security la ko pafa zones ma vaenga fo i o te iloe ta o fia umo te tonu o le si o manga le mo taulanga ma wafu. E mo le tuari whaftaila o fionga le Ministerial. Mai se fo i le tapua i mai o whaululunga ma taitai o pulenga le wafu ma le whalu tonga o waa. Ia i le tūlanga whasuia inga. Whamua atus whamtalanga le neitu malo. Ia o leo manino nisi o tūlanga sa to o watu se manatu. Ia e langolango le tu malo. I le whasuia inga leo i nei. O mea le lei umalava. O hafo ini whasuia inga sa hawhai fo i paia inga o tuanai. Ia o nau manino o saunoanga le Ministerial. Ia sa hawhai fo i o na fuafuanga le lei uma. Ia le fuuwa ai nei taimi. Ia o toe taun whai toe whaise si le leinga si li atu. Ai e toe tu atu asi na whaamtalanga whaamole mole la o whionga le whongafitalai. Ia i le tūlanga lea i le wafu le ia le ipata whaamole mole la o whionga. Manu lava o lea tate ia i le teuteunga le tūlafonu. Ia pe le tu atu ea se whai upu vo i le teuteunga le lo toe whaatali fo i se toe mai se si teuteunga. E toe whaopopo e le wafu i satstoa ia le ipata. O leo sau no manino ia lo usa whai pule, le tūpā i lalo ia le ipata. Ia pe o le nau ta inga lea, langa lewa ia tu suinga o le tūlafonu. Pau wafu ia u whaopopo i tonu o sketcho lea le vaenga lima. Ia na o muli whanua ma sa le longa. Ia na o se tu alalo. Ai le pe maolo nea wanoa e tu atu e male teuteunga. Pasi atoa i lo leo le tūlafonu. Lua whaatari fo i toi mai lea tau sanga u whaopopo i satitoa, le wafu i satitoa. Ia na o se tu alalo fo i lele. Ai iai molo na vaenga ta ua. I le whai unga vai aso le a whai le loto maiti. Sa iai se whaalawe lawe ntu lai mai tua si o mato i tu malo. Ato nolo sila fia le ele. Fionga mixta o leo ma fui mu ma whaalawe lawe whafuose. E iai la tūlanga o leua o manatu. Nao na whaatati atu pea. E leo whapea o le fuafuanga mo le tūlafono leo tāpena nei. Ai mo whainga whaavae mo le anga iluma. Ia wale wa ai lau tele. Le malu puipuia e meise leo la saonga le mu. Ia le malu si o tātou atunu. Na iai le se tasi fo i o atali i o nei a inga ma neinu. Ia o le au lama. Ia o fo i mai o le maua. Sa longo le ofisa o leo. Ia sa whaile la tau tau mwhainga. Ia ai pe iei ana i tū la ia. Ia pe lua, pe a, pe tasi lua. Ia tū la ngā fo i le lele. I le wa whaola. Ina ia vave. Wa atonua ai pe o ta whea le tama. Ia po le alawa le tū la ngana ia. Ia pe o lenga longo mai loa i lea vave au. Alu nata e au sa ili. Ia te iloa se vai taimi po se fulu tae au. Ia whato a mawai. O atuna lunga o le neitu malo. O lo iele wafu ia le pata. Pe a pe a iei se fuafuanga. Ta pena se vaenga lai titia. E whao ngā o lo iele ofisa o leo ia le pata. Ai tauna whao ngā iei lato wa whaola. Tūlanga whapena fu ile le pe enka ia vave ai foi wa isi taimi e tau whaatari e toso atu le wa ai nei Apia ia pe o mamao ala ia pe o le nau ta inga foi nau nei tu malo i tu pa i lunga male tu pa i lalo ale pata ia i lava le tele o nangangi ia te tonu wai o le tau si u ia lea o le motu nei upolu ia faisi faingata o le fui mu ia o tūlanga whapena o waa leo ia me sidi whaftai o laua i o le ofisa o leo te iloa fo i lae o le fo uta pena atu ia le pulenga o le tātou fui mu ma tūlanga whapena ia mo se lātou ofisa i o la ngā lulu e whaatasi fo i la mo le whale leia o le wafu ia se taimi o i luma
Pea whapea ua tautua o pena mo le tāpenanga o le tulafono le ua o pea mota. Ona i tala whaasolo pito a i o ale ipata o tele turisi. O leo te mai taua o na le tele fo i o taimi. I o le waa fo nei a inga he tele ngwha o ngā e leo leo. Su e ai a turisi. O isi sa ta whea mai ole. Tō sua i loto whana. I o isi o i lalo manu. I o pālalangi i o nai i a pangi o sainga. I a tele a tu langa whaapea. Sa tu lai mai. Ia e whaftai o lo ia le waa fu i nei a inga sa tele an wha o ngā e malu al malu. Ia pe o tasiro tūlanga. Ia e sosoani tere pe a whapea wha mautu le wafu le saitoa. Mo lea o nanga. O nao tūlanga o whawhita uli. Le malfia. Ia o whapea tūlai mai tuanai. Ia ai tā pena pena iai lo tātou sā. Ia le anga i lumanai. Ma tūlanga whapea nā. Ia nā fo ila ua maai ai le weekend le antea. Ia ona te wina le atali fo i pole alo nei a inga. Ia maa whamaisenga fo ina tu ina tu matou a inga manu. Ia ona o le whaalawe tu lai mai. Ia e whai toa tasi lawa le pule whai talia le atua. Ia o la uloa ua mai a vaenga ole. Se whaamtaranga ile. Tu la fono tau whaofi a te lei sau whailalo. Ia na ona whaopopo atu o se mo ngā lofa ma whaamonianga foi. Ia le a fionga le tui a ana. Lana masiofo. Tu sai foi molo la ua wala wina. Ia vea mao malu tatu malo. Ia manu ia tele lo lua no foinga wati utau ave. Ia manui ai Samoa. Manui nei mo te fono lau fionga fong fitalai. Tai. Manui ta puainga si o tu malo. Soifua. Alo, sao noa, e sui maru. Ia, te tonu le ua. Ua mai a sao noa sui o le tatu mauta. Bele, ia, la noni lo fionga minsta, pe ese si mea fi, sao noa. Ia, mo le atulenga nga whaafitai, e o tō fionga i sui mamalu, e tu saima, o tō whingalo whaalia fo i le nei tu la fono, a tā ua pe o nei ei, i le laulau a fono. Ia na ni vaenga ia, o na le tele lava o saunoanga, ia, o tu alalo lava e whalele ia tile tātou tu la fono. Ia, e wangana inga i nisi o vaenga, e fio o tua i lau whamtalanga i le umi. E tā ua tele le tūlanga lea sa a saunoa iei, ia sui malua a nalo finu mele lua. I le mta ngā luenga, ma te ngata whai ngā luenga o mai fo i Ministerial. Ia, e au lava o na vala lata le tūlanga o le ngā lue whatasi. Ia, o le tūlanga le iei le a tātou pulenga i e lua. Ia, o le whalwhani a le whainga fo i o lato whai unga pe o na iei o pulenga fo i nei wa o la unga luenga mua lava nā sa whatino. O le au mainga jutonu o pulenga. Whale ainga mātou a whasoa mātou ngā rue whatasi. Ia o lea lai e tūlanga lea. E le o iei lava se tūlanga o vā ai le whonga vā ai pōlenga i e lua e wsuia inga ia. Ia na watula whamitāranga ua māri lie whatasi uma e toi whafo i lava. E tūri loa le tūlanga al whatinonga o tūla whono. O le o amatatuia i le sui o ale pata lunga malalo. Ia, lua fionga i le tūlanga o satitoa. Ia, e nare lua tātou wafu i e watu tūla whono a tau whaofi na o salolonga mo le whanua. O nare paunga o wafu e lua sai lalo le vaenga o pōlenga o tātou company va. Au isi uma wafu, ia o lo o lalo lava le pōlenga o wafu mataulanga. I le tūlanga o whawhaila pe o na tā ua se tasio sui o ngai maunga numelua. Ia, e le o tūlanga me o whawhaila. Ia e amaile tā sanga e tātou a pōlenga o wafu mtaulanga e ui mai i le tanga ruenga le MFAC. Ia,
o le nālai au mai ele la mawatu ele whaatananga anga i mai e tono Samoa. A taunu mai lai whaasao la vai Apia. Ia whairisiaki whaatu la whono al tātou a mtanga ruenga o tiute. Ia manisi fo e mtanga ruenga ia fia i siaki no o waa ia nga i mai atunu i whafo. Ia ona whapena fo i leonga awatu iei le pēmita. Po whea lavo Samoa le a whai ei le whaatananga lea. I le tātou mtanga ruenga le MWTI. O roi ei tātou security lau whionga le sui mamalu i lunga o wafu. Ia mau tautonu lava i le eise a tūlanga i whapolei nai. Ia le vaai le lei o tātou mea tō tino. O le tūlanga i le peon sauno fo ia le a whionga i le sui mamalu vai baunga. A numeltasi i ni benefiti. A e ua o lo ngā lulue lea ia a transfer. Ia pe a inga whaatasi fo i ma le saunoanga le sui o mamalu o whalatai masa matau e le tūlanga fo i lea o se economies of scale e tangata whainga ruenga. Ia o le tadi o le visiri leo o whionga whawhitalai ma sui mamalu. Ia ua uma ua whamai au na tutongi ia taui benefits a le au whainga ruenga sai ai i tātou pūlenga o waa. Ma o la fo ia manoa e ngā lulu e lalo o le pūlenga le tātou wafu mataulanga i le wālawa leo o mui whanua. Ia ma salolonga. I le tūlanga i le peano whaiatu ia o ainga le taima le lātou a fuafuanga le wafu lea. Ia e le o iai lalo a whantu la whono le au mainga o le wafu lea a manono. I ainga le tai. Pei tai o lea sa ave lava tu alalo i le tātou pūlenga ina ia tuu ai tutonu le wafu lea. Moni le saunoanga le whionga le suifong fitalai. E le vā leo manono taima manono uta. E au foi ona i lalo whaatu la whono. E ai inga mga ruenga whaaleleia. A le tātou pūlenga o wafu mataulanga. I le tūlanga lea pe ona au mai fo i le tualalo fo i le whionga sui malu o ala tau sifa whaftai tele e moni lau whionga tūlanga lava lea o meo tō tino. Ia, i le silsila na le au tau stusi ma le au su e tusi. Ia, au at whapoleina lau wa whionga sui mamalu. Ia, o le tūlanga lava i ai aseta nei. O aseta ia mai le amatanga, o aseta sai lalo, o le tātou pūlenga wafu mataulanga. Ia o na whairo leo suinga lea na whai, ia o whaase e atu iai ia e le tātou pūlenga o waa. Lea la, o toi whaafo i lava, ia mea kaisala pe o na saunose tasi o sui. Ia, o le nganga lava i le pe o na e suinga lea, pe o na o taranoa so o tuai. Ia e whaite te lava e tūlanga whaatu la whono. E ne ia whaina mai se vaea nga i mai whafo ia e sei tia lava. Ia le tātou malo pe a whai e le o lana mta whai oi lea e le tūlanga na. Ia o tatonu lau o whionga le whongwhitalai o le taliatu lea ina isi o whafisili. Ia e whaftai atu ai fhoi ia whai au masui o le pūlenga nei. Pūlenga o le company waa ma le tātou wafu mtaulanga ma mo le tuailanga nga whaaftai o tua whionga i whinangaru whaalia. Ia soan le whaale ia tili ai ia le tātou tula whono tau whaofi mo le atula o nganga whaaftai e lua whionga i li pule o pūlenga i e lua ia whapena foi ia le au whainga ruenga atoa ia mo le lava ono sai. Ia maltūlanga o tō whae ai netu ia ma whaelelei a tili ai. Ia pūlenga e lua pe ona tūla i mai e le nei aso. Ia e whaftai tele lau whionga al whawhtalai. Ia manuel tātou aso. Halo. Whaftai, ma lo sau no e lau whionga al minsta. Te tonu wha o lewa malama nesi o whinangalo whaalia pa il mota. Ia i lau wha malama ia awalava le nei tūla whonto whaofi. Sili, por a feita wina leitu la fonto whaofi, tau ngā tu la fono pūlenga o taulanga lua o lua, i lona feita un whaalua, o e whina ngaro i eisau no mali i oe,
Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O se tulafono e teu ina le tulafono le pulenga o taulanga afi se lau yo valu. O le tulafono o tu. Tolu, tulafono to whaofio teu o le tulafono le pulenga o taulanga, lua o lua, i roi longa au ili. Tu saim tulafono tu mau tasi o wha, e matari roi longa au ili foi upu e lua. Foi upu e lua, ua teu wina i foi upu as fulmal fitu. Sili, la vea foi pulua, vai ngol tulafono e fina ngalo e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi upu e tolu, ua so loia, le foi upu as fulmal fitu, pui a. Sili, la vea, le foi upu e tolu, ma vai ngol tulafono e fina ngalo e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi upu e wha. Ua teu wina, le foi upu ono sfulma le wha. Sili, la ver foi upu wha, mai ngal tulafono, e fina ngaro e sau no mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi upu e lima, ua teu wina, whamtalanga mua. Sili, la ver foi upu lima, mai ngal tulafono, o e whina ngaro e sau no mani ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi upu ono, aia inga, whasauina, ma aia inga, tau solo inga. Sili, para ver foi upu ono, baenga tulafono, o e whina ngaro e sau no mani ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Foi upu mua ma le ngoa, foi mua ingoa pupu ma le amatanga. Ingoa teunga o le tulafono le pulenga o taulanga lua. O sili po la ver foi mua ma le ingoa ma vaenga o tulafono o e fina ngaro e sau no ma le ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. O te fasisilatu a whangasolo tulafono to whaofi, o teunga o tulafono pulenga o taulanga lua e au noa ma se teunga. Wha. Tulafono tau whaofi o teunga o tulafono pulenga o taulanga lua. Whai taunga whaatoru. O tapa, lau whianga Ministerial ngā ruenga, whalau inga matina SS, on po olo, whiti e whawaai. Lau whianga i le whangwhitalai o te whaatu le lafo, ina ia whaitau ina nei le tulafono tau whaofi o teunga o tulafono pulenga, taulanga lua whe losuma lua, i lona whaitau ngā whaatoru. Whalua, e le whianga i sui Palemene, Ministerial whaatu anga whai ngā whaiva, Ministerial o ala manuia, ia mpisinisi Maleipa. Psili, bala whaitau ina nei le tulafono tau whaofi o teunga o tulafono o pulenga o taulanga lua, i lona whaitau ngā whaatoru, o e whina ngaro i eisa unua mani ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O se tulafono e teu nai le tulafono le pulenga o taulanga afi se lau i wawaru o le tulafono o tu. Ia, whasisilatu a mai an whanga solo le tulafono tau whaofi, teunga o tulafono pulenga o taulanga lua i Palemene o poto, ma o Apia o na pasia e mauta. Ia, o lewa tatu taunu le whai unga, o ngā ruenga sa whatulanga mo nes fono. Ia wha leo foi le ngangar whaftai pa i o Palemene, no lo o tau on sai ma le whaparipale, e le tau whainga o le tatu ngā ruenga. O leo tau manuia o no le tatu ngā lue whatasi. Matapai lava i le aso fono nafi, i le afua mai whatautonga o le ao le malo o le tai au, si au ina ua tolopo wa fiafi. Malo le usfono, malo le onsai. Paftait foi Samoa lau tapo inga, o leo wai manuia al fontanga lau Palemene, i le afua mai ana nafi. Se ia ulia mai le nei aso o na lau tapo inga, paftai ta talo, paftai tapuai. Pea fai o sala se ngana lau Palemene, ia lofa mfa mangalo, o te talo, ia iei per file mu mfa manuianga le tua, iso tatu o tunu.
E mamoni atu fo i whaftai tapo inga whaurulunga mtanga ruenga, pala tontu maoti o tatou malo. Malo lo tau lapa pale manusai, ia sanga whamanuia le atua i lo tau vala wina. Ien manatu ua tau an whais tatou malo longa. A tatou tere i malo lo te tau sangatu i le whionga sui fonftalai, te saunia se talo e whai ua le tatou fono. Ua mai a nei la mātou ngā nuenga le li ie. Sa mātou mboli mawina le a wai whatasio i mātou malaua nganga le li ie. Ua whawhai ngofi ai o mātou tiu te tau ave ona o le loto i o le nganga pa ia o la ua fio. Lo mātou urufale mai se i whatau nuina a mātou ngā luenga a wase le lei o lo mātou watu nuu. Whawhitai vi ia la ua fio le atua o lo mātou tamasa e tai fono ma wha manino mea o whaane nefu i le mātou wa ai le li ie. E le atoa le nei Palemene ai mātou teo atu le tafu e le sa tauro oe ke riso na manu malo le sa tauro. Manu malo le tunga mawe mangalo ai le nei Palemene le li ie. La mātou whaasanga e whaatau nuina o mātou whaamoemoenga a wale lumanai ma le manuia o tangata nuu o lo mātou watu nuu. Ai mātou te awhi atu pēr i lau fio e le atoa sui su fono lau Palemene. A mai alau tumu ma lau tamau a inga e whaatamau a inga ina i mātou. Foa i mai le malo sili tino, sili le mawhau, a ia sili i le anganga le li. La mātou tā ape le li ie. Wha au penga ina pēr i mātou, i lau tamau a inga e wha ato ai la mātou ngā lulue. A walo mātou watu nuu ma le tāpua inga le li. Fo i atu ia le vi inga i lau fio, i mea uma ua mātou whaia. Ai so ia i mātou ma le whatau anau. Ono le suafa manumalo o e keriso, le li i ma le whao. Amen. O te whasisi la atu ua tolpo nei tau manga whono awha tu la whono, se iau lia le so lua sfuru te sema lua o lua, le tu la iwa tol sfuru tai au. Siongi, le wa mal kare le vidia de okol maliu ya adiki. Mama, kiro ene komo mika. O free go de me. Oh yeah. Yo mama. Papa ngo pia adiki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai u fa komo si. Au ngo am si. Fa fenga i longa mesa. Ore makakaro ngo am si o le cashier le adiki. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vili mai loa e un no mas stongi. Aliki wholesale. E sila fia fai na tala lau te ngā te pēr no malau tau fia mai le ofisa. Mo saufa patu ngā te pere i tos i meli mai le info@utos.ws. Mo sau pe paris tala. Polo atiasi fo ina mātou penga te whailangi o le www.utos.ws e download ai le online form. A mai o na whaatumu o na i meli mai le i mātou ofisa. Whaatasi ai mau ID selua, malau se le ni i tala i lau te ngā tupe. E mawhai fo ina po e se ata ai la fo mai in mātou i meli. Pa fe fea si aki le pare.
O mawhai nei ona siaki lau pale ni le tato UTOS mobile app. Mo i lato wa ia lato whaapatunga atu pelo te whawhainga luenga. O mawhai fo e na whaonga au nangal mtala Vodafone, po le Click X e whaatau wai au unit mai lo maota i nei Samoa. O atunu e mamau. UTOS, smart investments for a better future.